Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tu wa esato, siaki mua mua o pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tutonga vandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vainga e matua I mahofa tele lava lona mātou fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuku mai ai e le aisona te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaani leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se whaenga le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP kwa. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, it's safe. Mo le whaonga.
Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.
O folo fa fatalo fatu le pa ia mawalunga o Samoa i le vanga o le afiafi ina ua savali atu le vai o le wati i le se furu le 20 minuto te nei le tula e fa i le tautua fa awa le Blue TV ma le prokalame o le Tautai A'e le nei vanga o le afiafi ia aso manuia i le anga le o le tua o lo tato iai i fianga o le nei vai aso le fa manatuina o le sa o lo tonga o lo tātou watunu o no sumare whātou sanga o le sa valinga. Talu o na tātou toe whāna nau sa o loto mai pūlenga whakolone, pe a toe tuk i seisi whaupunga. Ia na pule esea e tātou e atunu ese, ni o e peio si a mani a usita a peletania ni usila. Ia ma whaapine whaamawina i le toto masaa. Me se o le ola ma le soifua. O tātou sa o lo tonga. Ia, le mafuanga lea o lo iai Samoa i le nei vaitau. O le fia o le oli, o le loto whaafetai, o le loto via i le tua. A wae le lei o ia e whaavavaulava lona lofa. Ia, o le toi amataina o le tātou proklame o le Tautai A'e taluna tātou malolo mai le aso tofi na te nei. Ona o le tāpenaga mai fo'i o le long weekend lan tau ia. E le ngatala o le tautua mai a le tātou Blue TV Samoa. Ia a o le tautua fo'i nei le weekend fo'i a le sisi ngā fua au ki lani lan tau ona ua pa'u whaatasi. Ia mātou fo'i whaamanatuina whaatasi ma Samoa. Ia, sa vasa iai fo'i se tātou prokalame. Le ala ua toe mawale avanoa i le aso lua. Aso lona lua. Tuesday, aso lua, aso lona lua. Tuesday the 2nd. O le masina lona ono, ua tātou waulia mo tātou tu vai i le onga to tonu nga le mu o nei tausanga. Halfway. Tātou savalinga. So, o le masina lona ono, le lona winga o le ona to tonu le nei o le tausanga ua tātou tū lai a whaasingo i lunga o le savalinga po le ainga i le maunga o le o tātou tau tumtumu. Le la koe saungi e whaisinga koma. E on koe saungi fai le koe whaai foi la lor fōlaunga. A o le alofa i o le tua e le mawhai ona pule sea malo soifua malo wola i le ave sea foi. Whaavitai i le tua o le o tātou waulia le nei aso. Manuia aso manai aso le lei. I lona whaamaoni. O la vai on mai sa moia. Lai on ku ngasa kau vanga sa vali, kau vanga vai di pu o me uma vapena. Mana tu ole o to tau au mai nei tato whainga fia ia. Wa faisi leva na le to va ia. A ole o to au mai e whainga malo wa ye nei. Le va inga lau tele. Se taimi tato o se to o to mai mo masila sila. Ile tau sanga esele nei. Ai pe tai ono le fatalo fa mar fa malo le folau manuia. Malo le fatotoa, fa'afitai tele i le tua, fa'afitai tai molia to le fatalofa. Mata mai le fa'amalo, mai fa'ululunga o le tātou malo, lau fionga i le ama malo le malo, tuto Tasi o Samoa lau fionga le tama ainga tui maleli whano. Va le toa so lau vile lua marau masiofo le fionga le matua, fa'amausili, le nafo. Ia ai mai se fo'i o sui alfono, sui tofia, tama fo'i a ainga. Ia, le fio le tui atua, tupua te masese efi, ma le masiofo ia filifilia. Susu o le nofo, sunga le mali e toa, whaamausili moli. Ia, aia le fio foi o le papa, sunga le laulu. Ia, mau tou fretua, mau tou masiofo. Whaatalo whatu walanga e lau alunga le neiva yaso i le tala whaasoropito ro tātou tunu. Ia a o tou fionga, ia o lea e se i matangiolo. E whai ma silianga o le ua e whaalanu ma ave. E silianga i ai le tautua ma le mai moanga e mese foi. Ia o le sāvalinga alo tātou tunu. Ia fe mai leo le whaamalo ma le whaatalo whai lau fionga i le pāle mia o le malo tuto Tasi o Samoa. Lau sunga le lauli ale mali e toa. Le ua tea, polata i vau Smith. Ia e mese foi o sio masiofo po le whalitua. Ia le avionga ia tau anu whainga. Ia e tupea. Ia e mese foi ia o le nofualo whaatalo fatu. Ia awa e muria ia tofinga.
ia o ila tau fo i ni matua ia lo mafana fo ia meiso tono ainga ia fea ela ufa malo mala ufa talofa ia ile sui palemia ia e meiso fo i o minista umor kabineta minista langolango au fainga ruenga le malo mai lava i whaurulunga se i o si tangata whatoa a matana nafi. Whatalofa mo folo whatu asiata. Ia i rei vaenga o le afiafili tātou programe. Malo le ngā rulue. A o iai fo i nei, a o iai fo i le taimire nei wha malo atu le au fainga ruenga. Mo molia atu wha malo. Se taimi o na watu le o solo masavali. Tele matanga ruenga i se esi le malo. Malo le siva tau whai a wā le tautuaina o le tātou kutunu. Ia afeane le tafatolu lau fionga i le fofonga fetalai o le mota au apau io e muripola alo i tafua whaafeteitele e mese foi ia o le wharitua ia tili ia e mese foi o le nofa alo whaatalo fatu mau folo fatu a siata ma le proklame o le Tautai A'e ia malo pale malo le whaatotoa sui fonga fetalai lau fionga afa masanga ia po le tamaitai sui fonga fetalai ia famasanga o le tama na matematea malo hatalo fatu ma se fo se wari ia mai se o sui mamaru mo le pale mene o lo tanto tunu e tia fau fatalo fatu asiata pe no foi tu wa ula fatalo fa ona ele faingo fia o le vaiaso le nei ia o le vaiaso e toi mana tu ai le tautua e mana tu ai le tatou savalinga o tatou toi manu malo mai fainga fa koloni na pule ai ma pule se ai tatou ia e nisi o atunu atalo fale ai le pale mene o se tatou tunu ia fe atu la fa malo la fionga po la sunga le fam sinsili ia mai se foi o lo fritua ia la fionga le prestene le satele ia ma show fritua ia mai se o fio fam sino ia ngata ilea ia o le fa ulunga o le mtanga o yo le official fam sinonga sunga le palitele John Taimalelangi a mese fo yo tatou au fainga luenga malu le official fa msinonga ya fa malo atu malo le soifo maua malelangi mama a lo lava ya te auto uma ya afa ya fela fa malo pa yo Samoa male tunu ya aingo nofo aingo papa aingo ta fa malo le pale ya tu mo mapule tu au mala tau ainga taimale va afono ti ya ai matua le tuu pa io le tala le lei ia awale au fainga ruenga te tofia le tua i fata faitaulanga e fia ta va ia tu le sauninga le ma tautia la vatu lunga le saunoanga le o le saunoanga le this is what the Prime Minister's Secretary said and we will play this short clip ile taimi le o le fainga lotu mana tua mai fo io le fionga ya anga fili Shem Leo. Pretty much Tasi nei one of the longest public servants to serve ia tatou palemia e tolu palemia na ona mai ai le fionga ia anga fili. Tula e pasa ilele malile ngoi fionga sa fa pito ia fiame na mataafa. Le wa wo o mai lava ile sunga laule le mali toa. O lo avea pe ia mafai lau tusi ale palemia. Ai fate ia la u fa alongolongo ai me se fo u te lo fo i fa te ile to fa fonga ile saunoanga le sunga ile li fa lo tusi ile taimi ai le amataina le sauninga lotu ile pole aso sa pola fiafio sa e ta tala lo ai tau lu manga me fa mo nga me se por kalame o le ono suma le fa te usanga tu to Tasi Samoa le lo tango to fa emotu o le saunoanga le ale sunga le li failo tusi al parmia anga fili shem leo salo e manatu le silsila mai o Samoa o se sauninga esere nei le tumutumu tele tausanga o fail tanto o famanatunga a o se taia ona lingo lio esere nei ia o le ofi le atuno o tono le hol tele nei o le fakasa melea ia molia tul faftai le taupati mai o tanto o tunu o tanto taitai ia e fa pe fo i taitai e kalesia ia o no mafioanga pa ia au foi pese o atu so matu leo mai se o tatu malo fa lo longia fa ftai tele nei fiafi
ia ua maualuga le amataga o le faamoemoe o Samoa ona o loutou afifia mai. Ea, ua tau whaafonga la Samoa. Ua lewa ona avea o ia mafai lau tusi I pāle mia. Mai ale sunga yantu ila epa. Whaasolo mai le fionga I le Sawhapito. Se ia o mai le taimi le nei. Ai o lea ua matua saunua manino lava le sunga I le lii whailau tusi al pāle mia. Ia o le whaururunga fo I lo fiso al pāle mia. O se sauninga ese le nei. Ia, tau te sila fia. O lai Samoa ia le tatou team. O lai Samoa. Le fionga le lipule ame se foi. Ia o le tatou le isi vaenga o le tatou crew. Le live mai ei tatou I Samoa. O le maa faʻasoa ma le eta le ono le vaveao. Te lopo le me o le ngalo I le fionga nga fatasi a fui mono anai. O lai kasi rei kūlai vavei Samoa ngai lo inge. Uso lau wakare fiku. Ala la vidi mai kuso le ko akale o ngi la manga ya la ka moe o ta vai mai fo I matou fa celebrations a kilani na fa ai vidi po mai lava ma faso mai I le mana ya tele o le vai ngai te tonu sa maka ukia e mata utia le vai ngai te tonu le tatu tunu o nai highlight ya fa te patu ai auto ile amatanga ya tautele I atu le malolonga some of the highlights o vaenga sa te tupu le la tuna tulunga ya mai tatu timi Samoa ya le na se o tonga le na mai le tatou live I Samoa. Ia I le vainga I le faʻatumulia. Tau te sila fia Samoa o le pine whaamau. Koi kiki uma le asoanga ngafi o whaasoro sa vali. Ia. Walanga o te whai atu o le sa o malanga I le ono se fulu. Le whatu lau tala. Sa mato I Samoa I le ono se fulu tau sanga o Samoa. Mana tuala. A ka ule ongo se fulu ele se kama I celebrations. Aina uma lava savali I think maka savali le vavea le taiau o te loe ta ele se furu kasi se furu lua wa matana wa fasifo foi le ala le aka er koru le fa solo savali Samoa al to va ai le tulanga mata utia o le fa atumulia o si o tatou watunu ua matua lau pae a toa le toa tele e le ngata I la tau malanga atu I fafo. Ia o he fo I olo I to tonu lava lo tātou utunu. O le wa awharwha. O le a ma faʻasoa ma le ataua. Pe a toa ai tau nu mai. I nei nisi o tātou highlight o le sisi ngā fua I Samoa. Pe a tau nu mai, pe a toa ai tau nu mai, mai a le tātou sisi ngā, le tātou malolonga ona whawhelo ai la I rasunga le tātou malolonga, a voi mai, whawon tātou poklami. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.
with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Jebro watile ua tolu sumar fitu minuto tene le tu la fa e le tautua fa wa le Blue TV ma proclame le Tautai A'e ne vanga fiafi o le tele o me o le tatou faʻasoa tautai faʻasoa me fia o foi me le fia ko faʻasoa fia Ataro fatu ile sunga ya le ataua masiana va le telefoni o le vai no. Karo fasiaka. Valor soi fomo elo sunga kai kapo kalam. O fia inga o mai le unga ngafiwa o fa pia fa fekai. Awa anga mua ngeile mako korokoro anga ngafi. O ke la longa ke re sau po karamengi. Nei. Nei, golo ngai ke keimo. O kaiao la, e fai fan kaiao. O ka ma ko kaiao. Kaiao fai fan kaiao. Ma tu tai langa e te sila fia o ma to au va fo le nga lo va. O kaiao la, le la ku o ro ka mai le e pa wa ku ro ngar champing. Ya, ma nga la. Le la tu tai. Ma ko mo mia se va hu le ka ba. Pero au. E a tanga ya. E te ro la utala. O te fia foi ya ulanga e. E mana tu me foi ka ki ia la le ai o le sunga le a taua le kapteni na minga le tova. Ya. E o tama tau manava foi e faltoi. O for ka mora siaka. Ia mo ro inga la e fero puro fa. O lo na pito la fa sa va inga e pie ka wa. Ia ui olea, ia ere o kere ngi karangoanga, e tau de o tele ntaranoanga le moa le telefonu le vainu. Ni ai, e ue. Ai tatu toi tau. Nanga rere o kaiao la foka abe besi lo me kaiao. O le main kaiao. O le main la kaiao. O le ala lo fina ngalo, e tu maua lo fina ngalo, e malo tau au taiao. E mua na fava. Mua na fava. Oi, e fōringa mai lau pa ulo fa tua. Le ai. I ke no foi. O ke renga marosi da au fonga kor ka mo. E marosi la ko ba. Fa ola be. E aku la koku.
foi na o le winga no musu o te faʻasoa le mele langa le ka ko va vai uma tua na alo nga ko alo ko isi ma ko va ka me singa alo ko se lua ma ko ku so ma do na pa yo to emili me fakas ya ko mo umi o melana no langa ai awala o tamatia na hatu vatu va ia o kusa o mako pikina sia oh ya na ya ngo fa kula ya ko ho che ya o fa ma mo maro sio kama kusa pe la kolingi ia ko le ora ko o yang ngafi kolingi kolingi la kolingi ai vai ngi o sor para ai ai vai ngi o sor kam fa do mo ko ma ngore singa vai le e fiu e fa sao era kuria we era kuria ale na ya no ye makwa ara ho fesidi de fesidi ka ko nga pasar la wa ya ka ma ya ko pe ko mo mo ko ya lo ko ma ya sa fis ka ma fa maro lo ya va fe ni pu wo ya ba ba me ele ya se wa ku le ora ngoi ka mai o te vai tunga to fa ku le la va le ya so le kero ka siria ka ka hu wai wa vai fe mo ro kingo o ni ya Piroi, que me cure. Vai de lo fa pega ya fa pe. Oh, yeah, the lay. Congratulations. Yeah, but tomorrow is the main event. Kayau. Yeah, Malaysia me. Yeah. O ku ngal ma ko foi pula le nga sau de ba avo de fa maro sia. Kero foi ma era o kawa Israel. Nga sau de fa foi pula. Nga me ba ali. O va afi foi. Dei ba ai ba foi. Sa me ka poi. O da kula ya ale. Pipi o kau fia kau ai ngar kai ale a ala ngadla nga ba wa maro kalau vale de rua lo vaku que lo se fai ko ala fa ki o ngala se fai ko ala fa ki o ngai ya o ko ngi la fa sala la uya nga fia no se la mai ka pa ki mo na fa sala la I think le channel 9 le fa tala tati ya ni sitato media ai nga fa ko soli ele ai ali ma se kai mi se aver ko ke po inisi va ala mi sao soli so le penga le lua va ai nga fa sa le mi ya la ka se arkem Désolé. Lang fa nga mo camera isi me. Désolé, se fa ke ka fai, so iko ke fai mamango ri ma fai o ko pu engonga me. O la fe ka pu ai mai, o la fe ka pu ai mai ni se fio pe fa de ko ngwa kulanga. O la fi ai ropo o ila ku fa ku lima. Ele fai ngo fi ka penga ya me le ye. Ale me la fai la ukala. E pe ka fa di li le fa nga fa sara la. E lo fa mai. Ya Ora na mo to e telefone vai no la to pe no telefone vai no pe tasi pe rua fo tasi le mai ne mo to ta mauli ai ro fa e a uma tua ni mo a cosa que mai la wa fa que vai usu le vai a uma tua ni mo tu la vai tu ai si vai ro po fa maru tu na ma tere to yo tu ore uma to no se vai ficar a fazer la qual é mon pensin agora só que pensin ya okay, eu vou ficar ici. Inga ingisi media fo ye nga ka mafai va ku fa ai. Sole. O media ka ma se sere ali arma ale tu ai pi armalo. Se fait pensin. Se fait. Ale media ko va ko fa le ko mo le nga ingisi va. Ka fa ni kala le ye ri fia. Tole. Ya, u yo le. Ko fa ngo wa ba le o so. Okay. O kama e kau malo si a. Wa la wa ka ko vai ma nga ya wa bring up. Le kau. Le la wa ka ko no ai. So le yo ma kwa le fita le. Ke no la ukala. O le va ale ai se va ai ka kau nga. Le va ale ami. Va ale ami. La mo le ami. Le ami ko le mi ke di le pe ka ko ngoya sa. I o ani mi ke. O angi miri keri e masau o kule aru kuo no le aru duma. Pena ko kuo ga kuo va. Yo le afu ngar fasara la o to pi e sa ga. O le fara mo io. Keri no po. O si kami ke va kupe e ngaro no kupe wa ro kuo. Keri no po kamo i po. Pues ya se fue a la pau cara ka pasara la e ka fe no mai na ka o ke no va si dia ngale le o ke o ka ule masangi so le a ole a ka mai ka ila le pasara la so le pie ka fa ani di va ai go
Mai ole na wa tu mana ya ele suia la vala pe foi a pauri ole pe tu a pauri ele tasi na wala tala tu to ta mauli ele to ma ma telefone vai no so le asa unga ia fa malu no tu sambo o isi va o matua ni mo tu e fa malu no ole mo tatou kan ma ona ile mfo to fo itua so le va yanga ia uiolea Karo sia ia karo sia ia sa fo afa ele lava ken ma wala on fa fianga a ya mate anai ya vi fongi si ken ma di hai yo so wangi nga mangunga ko ke nga sa mo ka war ka ko pos nga re ku nga bari ka yao mai vasa o ia e mai vasa ke ringo poi Ino fiu nga ba kana ba fa ko bili merkaya po nga ni fa fangu maya wa tu fa fonga na tu no fa to e ma mala mari o nga e va veka mi o ko o fa mo fa mai mo ka o kia fa sa fa ana me wale alwa ye ska ko kru e fa sa lau mai e mai e ke ro e le uso so le o e mai fa sa ke de ma fa ko fa pe vai le pa tu na mo me fo finge mai tanga fo Mena ni ko mo fo fingi mai kangari e on ka pua i rungo vasari are ke ya mas ka paki na fasara la ele va ma ina fasara la ma ya fasara use uma e nga ko nga meia e fai ole le muora ka va ai ma ko yo ka fia ma ko malo lava ya malo o tatou ole ata ma fia vai o wangi e ave serious inga ke ngai me o pekinga e via to ala tala so le o sikanga ka e la lo va vale ya me ya so vai le o inga o le vai o la o inga e lo ngo fia fo tanga tai tale ni e le lo ma lo e le lo fa ya inga o se o vai ko posta sikanga so lo ma tu o quale anga foi o palo vale ka so isso o pega ko warova o le me o ka longa mali fia ai ni ka ke misa ai na tonu lava tatou fo i mai sala fai ole se to ale tai ya tatou ele ai se me ala ka ya ole sika ko kuunga ka ya ole kuunga me o mo pena ele fa pe fo i a meo o le pa ma korokoro ka mauli o le fo i o mai si fo i va ai o mai foi la tu na mo fo i manu maro pa wa va ale ai se va ai foi la o recommendation e tau na le to mi o le va ale o le va inga ka wa foi la ko va vo le promote no more drugs oh yeah ya le lai ro ku da wa va pi drugs Use le nga promote le no more drugs. Aya kangia mai ile ava. Awo. E bi foringa mai ke le ku au drugs. E say yes le drugs nga yo au no more drugs adi a. Sa pa pe mo vole luma la ko ba mo mori sa ba. Yo e. Ye ko ko va o ka pe au. Ka pe au drugs. Eu drugs ka puai drugs. Usa fa yo langa o ka fa pe o fa kari merkingi se i mau o ma na trucks yo e o ko ri wo uma wo re fa wo vela sakare ka ya na fo spungi ya o fo spungi ka ya la fo spungi ya yo o fa ku mako ya se mi se la sa ko ku ala longa o avikama o fa ku mako va o fa nga fo spungi wa fo la ka nga fa nga fo la le la ya ko fa nga fo spungi foi la au kai au foi la au me foi kai au ia me la fa ko e mua a fa ba la nga fa nga ma ko foi la ke do la le kulanga la o le me de ke do la li un ko foi la au kai e fio no le ore nga o i kurva ale o le o mo va asko i mo ale le ai ke ma ni ngo fa mo ma ko ba o le ma sang ko lengi de ba fora le o ia e le fe siringia mana to mai ata to wo le history e
ele ai la e kama matu al telefoni ora vai no boleba o va angi o va o boleba lingi kama I e ko va e fo da wa ai o wingi ngalo ele ai o le ngoa ye kuai ai o le vanga mari di ko ia o le te vai se ka ko kolosia ku Samoa be a fai already mai ia le tanto le fionga le lipule ia ma se sa fa ma ngia longa mai vasale sa mai vasale ai le anu e yo ele dia e mai vasa ko ele dia ele fa mai ele pe asengiu o le moli o te lona mai ma wai tupe pai o le tafa fa o to le fo anti ai o lupu ia o le va au mua to va nga la to ale ngo ko fai mai coverage o vai tatou ye ia o le mo tatou so tainga kala we okay to cross over Samoa fa talo fa tu tatou crossi Samoa le mo mai le tatou so tainga ia ma le fionga le Priscilio le tatou Blue TV ma le Blue Wave Limited ia le fionga nga fa tasi ia le fionga fu mono na maten ma lor so fo ma ruia ma lange ma ne va ngola so ja, maar over de zoveel lange day, zonder polo vaar van Falai, kijk aan voor de zomer, de zomer de Jacob, maar over de kapuai, van Carlo van Kofoy, de hier van de snoel van Benama, mijn itulau lasu, ja, maar de snoel van Anga, de Foya, ja, talo van Lapa. Sao ele se mela ia va ia oi nei tamai nei mata mai o tua o lele o fele te ia nei malo fale ia se I fai do mai lo fionga ja I'll skip the camera ja te mini ro va tanto no mo for malo oh la kala kalmei Mr Falai Talofa, yo, Master, Asiata, Josh, Sayuli. Eva Beverly Kamare, Faro Josh, little cameras. Tosi sila mai la Samoa ile. E filme ia misa, ia misa na tai solo. Grab me ska ko footage marka foi na kinin ko ai. Ia ma Josh ngere maksa foi le master table façon ko content. O fa mo nga na le ata pena pe falling on mai ye ni fa fianga se oto mai what's happening today and tonight. Ja, wat er al set op sili o le ponga nge o le fa o le variety show o le Samoa Tourism. Ja, o pese o fa pe for ia cultural practices, cultural performances. Ja, online for le fa la for le panga mama for ole whangata mo anga de molia tulafono. But it's a lot of fun. Ang bola to setuma le to tumu ano mai sa perform for year Jerome Gray pa si po tamalo do ami musika Samoa. Malova tai ole se va inga lo lofia to mamalu lo tele ole tunu ia ile nei tau sanga o le ono sumar fa tau sanga ata tu fa tala no le ono fa o ke le fa ya tu ele tau a lo wingo lo tala pese tau sanga fo ile matua sa salu ia ko kele a le se fa inga isa mo fa tum dia yo pia ia fa te se tama le tau panga ia kongo me ko ba sa ko fa sa ro te fa ina me sa fa penga penga I masa ngi fuile le tima wa ia le sisngafo sa ba ai no like people, the energy that people are bringing to the field is different. Even when it came time for us to be at TFO at 2 a.m. in the morning, you know, was looking forward for independence. You haven't seen this in a long time. On independence. Malo faftai lo te vai atu le usak pai kia ngai fifi mai yo tu atu. Fatalo fatia sa wa inga na yo tu me se fo io le to farva mlai a seta. Por sungar fifi ai ole ase tu langa I tatou hotels, rentals, matulanga fa pena o nga fatia le mamalu le atu no le nei taimi ai mai so tau sanga fo o le ono suma 5 tau sanga. Seta, ia sa fa pena ma ta fatal ma stasio o sui me official Samoa Tourism.
they knew in a month in advance they ko kila o ka ia la mai ia mo se fia ngafenga kalo mo se pokin ko team ingere kaulanga because we needed to be closer to Malaya events, but it's jam-packed. The hotels are full. There's a bit of car rentals available, but otherwise, PCL kaulanga. Okay, you see how packed. You know, I said the waterfront art here in a very long time. O sabari yang fai ngafi foi mongo. Okay, fa ko fa ke le pa ke minga umai. Ai ko nga kumule. Ele ese me foi fa po makapongi ese si po on me manga ngo makawaku. Ele yang vesi nga fa po fa misa ngi si po nga ngi si mo ba ko po mai vesi ngai ila makaku. But if you also think about because so they came really early. Probably some things that they might need to look at in terms of improving next year is the faster programming, also having more shops open, like palolo e whaka o mea ai ma whape fo I waitau mafa. E au I koko koe o ko langa lera makapongia, pa e ko laiki ai kangakanga who fainted yesterday. Fui mo o mere sa o fiu e mai kaua ngafima karakua ngafima ngai aso. O keri ba ai whakasi ya kula e pa po sesio de cha pipi o sa whai mai po fia me. Ngai mai kaua ngai ingi so la ko ngai I bala ulia ma me sa whai. O keri mau a ko sesio la ko. But from where we were sitting there, they didn't see any of the opposition at the FAO yesterday. Yeah, papenga foi mais si eventual de mano. But if I pay kau fiele fatu munia or events, you know, the show went on with or without the opposition. People came to do Tasi Market, and that's the theme that's going around here. Was a suing of four, was a four. Or I don't know when we are Samoa. Malova tai fo ele to umisita to la se vainga to lo lava vainga o le toi o mai fa tasio le maru tele o le tunu mana tua ele toi na male la inga tu langa fa por kiki ai ile to lava mai tawai anai Samoa ai mai se o fia nga o lo fia ngai mo tato tunu o vaiangi fainga fa fo ile le fainga vainga fa fai po le nga o le nei singa fu awa au fanga poto ai le to tele la sa mai tau Samoa. The atmosphere is really or the sea level energy lately. There's a lot of positive feedback with the independence. There's a lot of online publicly, but I think everyone is just working together to put on a really good show, to host our guests coming on from overseas. I also want to, like, you know, the officer or the Ministry of Police, you know, that they stood their ground yesterday. They were able to serve not only through the safety of Kakoganga, but also directing the traffic. The official controlling the public if I pay for EC ministries, it's the EPC. If I pay for EI, I think everyone just put in together a certain and there to make it happen. But anything go political, I'm not seeing it. I'm not even feeling it. Neither. I think people are just tired of it. Malova tai, fsir muri o tai aule fa to umai I tu nga fautasi. Ia o le tu ainga o le foespuni.
Ia, o le ase vaale nai te e ui o le maua tala e te le mawhaina e rurunga fo i le taupu e misi tatou live ona whapete mai vasa mtūlanga whapena e o le ale stūlanga o le aso tae au? Ia, o le tali whafsilia se te langareiga o i le mine o mga saina na mano e o runga na vaa o le kawale le fautasi, but man, e kaolo le ocean rama, that's my best friend. Okay, I think Mondono would take it again. I mean, if you watch the yesterday, excuse me, I think your prediction was off. You know, you should shout me out over lunch. Tomorrow is the main event. O tae au le main event. Ai Paule meo lo ta pena le lei mo e tae au te talia po le ali tūlanga o i tūnga fautasi la so tae au. But other than that, I said the energy here in Samoa right now, it's really positive. It's brought our people together. And, you know, if I to find critics, you'll find it. But if you come with the attitude of working together, moving forward, and making sure that, you know, Samoa is your #1 priority, you'll find that too. But other than that, the show's about to start. And if for those who are watching, if you want to watch the live show, you can catch it here on Blue Wave TV Pacific. You can catch the most popular program, Tautai A'e, on the Tautai A'e page, and also Blue Wave TV, the old page. Ia, mahalofa tai. Ia, o le atatou tau mawai langa o vai tunga na o tele nei tamaitai na e stand by mai o tua pe volinga mai te ara tu saini o latou o fuma tu lang fa pena. Na tu siri mai. Ai manu ia tele le tau ia i Samoa ta fa le mate fa ngaruenga la mali al tau ai ta fa o fa mentato to tonga ia inicio o taimi ai lo fa tele to lo fa tia au mua mi se vo to le fo ne vanga fa fi mentato o fa ngaruenga i Samoa. Mato mai amara o inga kero koe ba ai e. Avina pula kai ko rua fa mon bona seta vai lai so tu fu. E a wale lei, alo fa tele atu, fa tai mo tato o tonga, ma nuia lei vanga o fiafi. Ia, kolosi atu i Samoa e sere mana ia o fiafianga o loo. Lei atu. O na inisio vainga ia sa iai le aso na nafi vainga lautele. Some of the footage e la tu na tu lunga ia o savali o aonga ese. Ia ona afe mai foi la ia le ya tatou ia nei o kilani wana foi la tatou celebrations la so ana nafi au nisi nei o some of the delicate no mai tonu i fafo e au fia ai le tupotonga Mara wa leo konga o le tasi lea yes le tupotonga o lana fionga le maestete King Tupou the 6th. Ia le ana tau no fo i Samoa ia ana fainga malanga ia ma fa feao fa tupu ia e malu malo ia le tula i fa alo no to ai tau no wa tu mala valele e faleolo o le isi tatou malo fa alo ngia o le Prime Minister of Tonga. Ia o le sunga le Prime Minister Honourable Lord Whakawhanua. Tasi leo malo fa alorongia o le nei tausanga. Ile atoanga o le lua ono sumare fa tausanga o seo tātou tunu. O le isi tātou malo fa alorongia o le tātou o le fonfitalai me fiti. The VG Speaker of the House, Honourable Filemoni Chitoko. Le tau te sila mai ai ia tasi nei o tātou malo whaalongia o le tātou fuai Samoa ni tausanga. O le si tātou malo whaalongia o sui mai American Samoa. The President of the Senate. Ia, le fionga ia tuaolo le tama na whaleanga fulu ia le motu tuaolo mana e fruen ia ma le wharitua ia le sa to ai tau nuu foi. Ia isi o tātou watu nuu maolo ia i foi o mai le so. O le isi o le fionga i le Fongfitalai, Speaker of the House from American Samoa. Ia o le fionga ia Honourable Savali Talavou Ali. Ia
le fo isa o isa mo il tatou ia mana tua la ngai tau na fio mai ona le no musai mai tatou wa Moatofono ilona toe faia le lei o le si tatou tatou o le Lieutenant Kovana from American Samoa Governor Pulu Matala A'e Pulu Tasina from American Samoa. O le tatou representative from Australia, le ataua Governor of Australia. Governor General. What's her name again? So her name is Her Excellency Sam Mostine. Sam Mostine. There you go. Yeah. To tele sui mai atunu fafo malo ese. Ia o lo i Samoa tu sa ia ngata foi lea. O lo i foi Samoa ia le mayor of Adelanto Victorville, California. Ia o le sunga o mangko le mayor le u fa matai tu lai mo Samoa Gabriel Reyes masiona faletua. Ia au to mai tai Samoa to mai tai Charity Reyes. Ia la fo to ai to no i Samoa. Ia I le fa mo la fo ile tasi fa na tuino le ono sumar fata usanga o le malo tu to tasi o Samoa ia ma Winston Peters yes Winston Peters va samana ia Winston Peters o le tatou sui pa le mia ia o New Zealand ia tasi le tatou ia so vina ngalo le to telo tatou dedication so le to sanga le ato ko kere or ko nga sa badi nga nga fikiro nga mo kwale la ba si ko fiu si ko kuma ai nguma nga ye me umara la wa ai ko ba ko fi kere ba nga fo ba ko ma sa badi ka mo kilai so I think all in all pe ma ba sa ya pe nga fi ko sa we sin pire sa arai o ar si ba na tai lo ar to se mai Winston Peters ile ele temi foi leo le peia o le fafifianga ile nu sa fela tu fafifianga ia ai pela fa yere ka walunga ai fa malulu mai le fainga le tatou malo se I fa te mo ia le pia le va ia fela fafifianga I'm pretty sure ia ai fa malulu mai ai lo ia fofonga le aso ona sai te isi te walunga se fati alfa lo longa no le atu muli ia le ia le nala na tailo lo le atu muli ia ia le tato sui palmier fio nga vasa mana ia Winston Peters ia male to tele o malo fa alongia ia sa ia so nafi ia na wo to si le fia va inga lo tele sa yai ia ni si o tato wata ma va inga fo yo le tato sisinga fo ai le so nafi se vai inga le tatou tunga va ia o tau ia na tau fia te lopo se tama ikilipi le sa tu fatasi ele fionga ia nai mate na nai ma le tatou Blue TV ia to fa te pa tu se to fa fia kasi o lau ko fia kasi ala ia on tatou alo foi le so tai o mo le main event ia o se vai inga le o to tonga o tunga fo tasi la so nafi
Ia taua. O le tu ai ngā levo le pu e le tatou Blue TV ma le tatou au nanga tu ngā fautasi ia. Pe ana le tau fiofi mamau tele le au vaenga i te tono mira malo. Sa kau fa. Ko ngā levo le. Sa avesa ia ko ngā wala ngai le penga ko kavanga ia. Yes. Sa kau ngala ko ngai le ngi la ko drone se ka vai ba e hongoa. Ia eso ia le o. Avelo te fatu o le mea lava lea lena te whai atu pea lava pea le foi na mato atu i le ono se furuanga le kwa koe whairo sku ngā whaukasi karu mai le ongo se furu o le winga o le whametalanga e mahalosi hale tā fiofi mamau e le au vaenga ia e ki ngā le o maa ngai ale la koupu enga mai ngor kele o mea ai o i fo e kau mo whai e tā fiofi ma pule pulea toi paua lea si vaenga o te lo fo e avea ma wha manatu mo le tausanga fo ele fionga le tai o le tunu ai mai se to si la ifo i vaenga ia o tatou wata ia lana pu e na ole team e sesta ele i mafai tatou livinga pe al melen tau sau no mai le fionga le lipuli ala nga mafai nga pu e uma foi le ia e ki vi fa ko a fa alu muli la ia ele ia o le vo le nga e pu e mafa alu muli o la uma nga i ro o metanga tale ya te pa wana le mele tupu ya tatou i o le vaenga foi le ai o se ngau ka inga au mai me pu e fai si advance ke ro ma ko nei o le upu moni na ma upu tautino fai si advance o nei ma tele le fa pe te fai atu e tele e cameras o drones o me uma fa pe na mo nei Australia ma ele o kai nga mawai o ka ko nga fa kasi ia vai le ia son nafi ngale ruava ai nga pinga mili mai ia pa nga va nga mo ia e sa le ko nga la ko ka finga rights wala nga lo ke vai aku fa fi nga uma o le ka kala uma nga pa wala me o le ka fi ai le venga ko fai o fa fi nga na sa o lo so no nga o fa fi nga lang wo fiu e kau ka foi nga le tau leo fa fai koko gatekeeper wo fiu e fai e vai e tunga e tele hatu viu wa jale sika nga kala e ilanga page alu po ke phone la na le wo fai le wo tatala ia tulanga o fa fi nga fo ia lu ma motor o le fono por malo ai ko ala ko nga focus le ai ka pungi ai la wadi me ale nga fai me fo nga ngai ia o ia le waru se nga ngai asa waire ri fer wa ur tele fer wa ye e au tele lo po tele le wa po la e le mo se tanga te fa ru le media malo le foi au te vai tunga ye o le me ale le o foi fai e fa ta la fo ngal tunga fo ta chen na fi pe ro foi atu but ele fai ngo fie ka penga nga ai singu o la fo e fie va ai mai la ko wi e ka mo fai pe ku lua pe ku kolu pe ku fa pe uri va o la ilunga o mo le vasa o la fie mai mo ku ye sa si le kai mo le be aso e siri mama ko nga fa kasi aso ele ba ye si ala longa le na tonua pe mama ia mar va nga ele i va ai ngi kamera ele i ngi cameras ai wala var fa sara la umai e mo wa uma ya va uma la yo ala me nga fa yang ngafi o mo camera ai no FMI ia o le lopo feli si vai ia nga vai le pi le fata talafonga ai le mania ai pe ana o fai atu o le tu ai nga level le ta pena tu ai tatou a le fisili ari atu o ai e pengifiki ai mea ia o la ko e pengifiki ai la ko e pengifiki e tau te atu uma inga ia si ma lifi runga le ngo Samoa le nga waka kaunga o ka ko le level le fai ku nga va angi usila le atu matunga va a Australia e o mai va ala ko fuare va ia ma le drone na ko mai runga nga ke au mai le fai tutuila ma ko nga me fa pinga sia ka e ka marong ka kala langa o tourism o exposing o Samoa la langi ele fa pe nga la ko o le ke o cameras o le ke o fa nga a vesa vari fa foi mol ka ko tourism na tonua a tonu tatu tatalo le tausanga fo le ono suma lima ia tasi le vaenga e vatu fatu lalo nga i o ke loa wa a o nga pisina fionga palmia o lai pisi a le bodi ia le la roa le wa la nga le fa pe e kulo ka o fio mal palmia ka fa ku me ia matura mo pena
o la ia ilo na fina ngalo au ke loa o le awari ia le ai le anga o ke fakula o kala ua feo lolo le loko le anga o le au porkiki i le loko le anga o mengi o miri uso e alu o vai kunga e alu li liu loko porkiki loko le dei o mengi o media o le matua i loto vale loto le anga la ai o le me pito i le anga ele mafaina la to faia ele o te mana tua ia la vatula uta mai tala mali ele Samoa a fio mai loa ia langa o kere ele sitala pa ole le mero fa kwai taimile na fio mai ia la fio ngai le sa fa pito wa palemia malanga mai loa mala fio ngai anga filishem leo mala fio ngai pestano mea o mai lunga matou official le ka official kwai ana o mai ai lunga mo inga tonu le tatou studio tuaile sa fa ia tuaile le saunoanga fa apale mia le Pacifica ala fionga le tamaita i palmia le sa pu e konga le studio ia le langa recording I send nga i malo to pulenga na ona uma lava va ai le fionga le palmia le level cameras ma me uma le fai te mana tuana na fa sanga tua fia me ya anga fili I want our media in Samoa to be like this. I want all this. Ia make sure inka ko me fa pia. Fai me fa pia ma fai le level ia nga fa mau anga fili nga kai. O le ale winga o tala lu te fai tu. Lai loa fu ia ngai kai ka. Ia nga esia ka ma fu o le TV or kai mingi or kai mo social media. Esia le TV fu ile le ia ka ko we. Ka pu e mo me nga kipi ia la ia le fa ko ia. Al termine, ola ola live sawa. Tasi le vanga tong na se swinga tele. Ia o matou fo ia au kilani le ia taua ia na tasi na fiesa i fo tatu fa mo la so na fi. Mo ka ki fo ska ko mai ka mo fa. Ko ki aku sa mo. Ko ki aku sa mo. Yeah, some of the highlights of yesterday matou au kilani. O le sa fa fo matou se singa fu. Ile aso na fi. Ia whaaftai fo i le tua i lona wha maoni ma lona alofa. Ia o mwhai fo ina wha mana tuina i tatou. Ia mata mai lava le sauninga i le asonga fua. Ia can we just have the photos up right now please Aka? Ia e ui ola mai tau lea sole. Ole le anga i ora kauri aka kou i kaiminga i ol masinga ngai sole. Ia, ole sisingo tanga vai o le malo tuto tasi o Samoa. Ia, o sa o le avanoa na ave i le afionga i le aloli. Ia. O le fo i sa avea mawhai pule. Tausanga ua tea. Ia, i le malo Samoa. Le afionga ia whipulea i semi whipulea. O ia le sa ave i hei le whaaloalo. Ia, e sisina le tanga vai o le malo tuto tasi o Samoa. O le fionga le tamaitai minister Costello, Casey Costello. Ia o ia le sa ave le whaaloalo na te sisina e le tanga vai o le malo New Zealand po Aotearoa. I le asona nafi. Ia, mana ia tele ia fofuanga le lei e ui le malingi o timu. Ia ai le itau fia ai le tatou watunu. To tele ma le whaatumulia. Ia, mai se fo i o tāpenanga le lau mua lupe fo i vau ese. Whaati noina o le anga tonu le asona nafi. So longa le lei ali tātou porkalame mana i vaenga. Ia. Maro komiki. E oe. Ko komiki ne? E ase komo whaingana mako komiki ar fono fofutu. Ko kia. Ia, whaftai ia, mai se hori tawhatolu o le mawhatanga i nei le fionga le official consula. Ia, mai se fo o le mawhatanga whaife au so whatasi. Ia, me se fo i ole fono fofutua. Fionga le te fono le tō whārwa i malai. Sia tatina e vai. Ia, me se fo i ole tāpenaina. Ia, ole wha moia au kilani. Ia, whaatumuria fo i tātou kāpaka i tātou makeki. Ke roro ka kōngori marka o zanfo. Whaapia whaela sa moa i le whainga ko sa vali maka kōme. Ia, au nei motu ngā awhana. Ai maria ia o lau saunga ri atou. Ai tau tele i ori vahenga la ma faʻasoa ai. O se vahenga nei o le saunoanga le fionga i ake epikopo le launga
ona ia tamali e foʻi faemo ale afioga le ake kopo fada Mosesi ia se vaenga na fea i lana saunoanga i le mali o le esenga ia o faongaina foʻi e tagata foʻi e tau mafai e faaleagaina ia ele ave a kosa wanga si pakele po kai kai ka ngo fiki piki mai nga me foʻi e tala fea ngai ma mea la mana na o fa ia se to e vaenga o le share tu lunga tatu to talie ia ina motunga afala fionga ile aki epkopo ia Mosese Vitolio foi les kanga ka mai ka o kala se ele mea e kanunga fa alu le mea a ko e alu kat mai ska mai mea fa pea fa leanga leo ka ika e vai la wo mai sa ula po o pa e songa fainga wa tonga fainga ka ika social media o so ia o lai kiki a savali se pa ke lo mako e kalesia ka ke ifo fa pea ale wo epic po le ai ma sai so ifo le ai ma se ponga wo ifo mai a pulau nguku ma le afi pe au se angala kala tua mai poska ka fe ka sa fu ba le fa alo kupulanga le au foi le skanga e atu e sa o le iar sanguanga la ke kupu e mai la pa fai ka no fai a fai dis ka o mo kwa anga o le leo mala wala molia ele se singa o le mana yo fika la ke kupu pingi ai vai ku ngala ma wo uma ya ka yor ka ko ku ai ele se ser sa no anga farmosese por fionga archbishop ele se la na sa no anga malanga e mana tua tasi fo ile vaenga wa o ke fai ak e tai fa pe uma le me fo ile tango fitipi mai ai la utala ma le fautuanga le na vatu e ave le malo le skedi ko wa la na no tango i avatu no mana avatu ele ka ngofi ekipi uma la fa makalanga ma share uma ave e fa fonga ile fionga de pandemia ai tango fi auto mai na o se vaenga fo ile le pe foringa mai po ko fa sanga io wa kipi melenga fa nga fa nga menga ko fa nga foi kule pa ko fa nga limong o fa nga la o video ui ka ile le vai o fe fia fa nga ku sala o le mo context o le me a wa kipi mo ya nga ka mai me ho de le ka ngo mai ya Mosese le na to noa le la na ko sauka si a Mosese one more time ela ko wala vala ke ko po nga ke ko kango mo molia tu e wo vai foi le musuia le nga o le lokule fo ka fai ka ko ngafi aso sa ai te lo wala ngona ele ake ko po le nga o le tu le ngole mele le fai ele au wala fai inga ye male au wala ko ilalo ia ole su wa foi langa na pa wa yor po kala mele i atawa lenga e nifo tuli manu malta por kalami lenga por kalami lea wa kari ko winga kangaka wa fa maungi ai le ko fa ko inga o ku le epa le ko fa ko inga ma o lea limung ia ma o ku uma ia ko ke la ko feo ki ko fia ko o ko ngol te inga le tunu ai fa fetai e tali tonu ina e le tunu ia mata la fa yatu fata se mana inisio tatou o lo tutu le mau o le whaailoa o tau ma mea pi o ma le tele o tau mea era. A le ala ua mosuia, ile anganga o le tai o le sauninga. Ai ua e pātonu ai a. Ia alanga la ele i sau whai, ele au, ele i sau whai. Ia lai maka mai le venga misi, Ia se koe sau kasia, le sau nganga pakele. Play it one more time, wha mole, ka? Foi les kanga ka mai ka o kala se ele mea e kanunga fa alu le mea a ko e alu kat mai ska mai mea fa pea fa leanga leo ka ika e vai la wo mai sa ula po o pa e songa fainga wa songa fainga ka ika social media o so ia o lai kiki a savali se pa ke lo mako e kalesia ka ke ifo fa pea ale wo epic po le ai ma sai so ifo
Le ai ma se ponga o ifo mai a. Kulaulau nguku ma le afi pe au se. Ai ngalaka lakua mai puas ka wheka saufi pi. Ai vai le whaalo alo kupulanga ne. Au fuele. Sa ore nei, vai lai toi ngā melea. Nā tonua, i ar karinga mo oe o tau nā tuira epa ma ukourea, o whai au e mai, o ia sa whai ma mai ngai. Ia mo i ngai la kusukusinga. Ai tasi la leo o tustala len ofisilia tu sa moe le i vaia wha tasi. Le mo si ora ko. Lai mana masesi po feola lafia ne solo ai wale o tusi ma. E nā tonua. Sa o le leire sau ngoanga Archbishop. A kou fia mangao. Ka ngofi e whaarongolongo umara faʻasoa. Au ko ke ka ngofi oko mai. A tau fia feinu le mata o le vai. Asu mai le mata o le vai. Au ko ke o mai le muri vai. Mai paunga mea le ko ke mele ko ke yai. Ngar ko ka ngofi. Ngar ko fia whaalongo a singa makala lai kau avere le. Au ane ingalo. Na pau nei o media. Let me say this le ataua ai se e whamanino fo. Kei lor whawhikai ngai lea tua le parmia le ua iei le taimile nei. Lea la foi lea leina e sa o loto le mātou tala noa. Whawhonga lei mea lau sunga hui lepa. O lea whato ato e maua le freedom of speech. Lea whako ako e fo ia Samoa. Lea foi la aka mwhai le sunga le parmia. E koe kongi i whawho mawe ese au kula fongo whaavarivalea wa oionga kula fongo whaavarivalea. I lo wita valea fua ia king whai popo. Le o maa fua inga palafu kulo mamafu fa solo a koa pe kula fongo lea i le media. Ioi. A foi le wa e tofo ia o mea na fai. Confuse o koe fa masingo confuse o koe misiroi. Na, le o matua i whaare tonu ato. Oi. Ai toi fa foi toi fa tu lautala. Fa fe kai le fionga le pale mia le iai. O le pale mia e mafai ona matou faʻasoa e mafai ona matou tuʻalalo e mafai ona matou fautua e augoa ma se gofo kavelo makou kulafogo ia leilaga ese le mea kaʻu o lou ola kau faaleaga ese le mea taʻu o le ave o le tuʻalalo i le faiga mālō o le aso ua tulaʻi mai ioi o le faukuaga koe faafofoga mai atu i la epa o le faukuanga leanga o avea nga i le malo. Nanga le mapokala. O le faukuanga. Po le ale mea wasanga ko ufauai lau kamalea. So o le toa lalo. E sila ange. E whaiangi ku la fongo. E kakau o nga pola pui pui ai le ko ufau wha apea ko i kikia ka wha kumasekala e le se kangaka. E te sona tu ufau wha apea nei le nei tu ai nga kangaka wha apea. Awa o tua patatua. E unga fasi ya sesi kusa o ko lano nga le fa yatu mana tua le ata wala na pa u ya te o poka lamelna. Na avele matusi male sunga le ata wa savea. A o pale mai ia le sunga ya pali i li o te uma se pa. Il fonga fe kalai. Mana tua le me lava le ali mongi le sau le na fa ye mana upu nga ya vui. Mana tua foi lan sau no nga na fa ya vui. Fa mai o ko inga nga ku lo wa le uso matua ya vui ono le tau fa a fa mai o ko inga nga ka ka vui ngana ma fe kau ya o kango o urunga ai ko lalo le uru tulon to lalo le uru parpala o ila na fu haina ma tu longo naina se o tu much kala le ko inga fai pule wale anga kala e sau e lua i mai le ngutu le ko inga fai pule o ina la ina na ta pena lo e sa vea le tusi mo usaini ai ma matou umata ave lo il fonga vitalai lai mo ni mau ia papali i lea oloipola ta eu ma sepa nga kali mai na tali mai se email tustusia ke lo foi leanga fa ala wiloa ku solo savea na tali mai fa fekai mai le email ma io ina mai le fionga ile fonga vitalai ai paua o le atau fai mai la na saunoanga o le a sila iai le moatofono le anga sofa e le ai se kula fongo foi le ku mau moka e pui ai la meia le o mai la uria fai fafo usanga o va nga la e por pui ai ko kongu pe a fai ni la ko fa le lenga i kongo moka a o le o mai la fafo ele se papu ele se papu pui
O I leanga mafuanga ave irongo o koe whamangaku ka purkalami. Lau a fionga il palemia, lau a fionga il fonwhekarai. E le hai ea se vaenga, e koe whaia e koe keu weringa I mea, ai se a. Onga e kaala mea ia lea. Ke ua fasi e sesi irunga se me whero rua iai. So o ula mala e pora pui ia la tou. Vai lai le ke leo e lo loko le faʻasoa ma o le aunga le faʻasoa ai o ki pia e le mele ka ke fai aku ai nga ke ile u fai mai ia lale lalu ko e faʻasanga let me make the air clear faafekai I le pale mia langa so se aku u ka unga I se pale mia faapea e mafai nga avaku I so ka ku leo mo le sila fia ile atunu leanga o lela e se le maka upule e ka kawa o nga fai se fua maka ko le poinga ku le epa o le pale mia mua wo ngofo loka se kangaka e kusa o longa sa o konga e kau karaki e sa o dala o le leipo le kaunga ko le poinga e ko inga rea o ia le urua I pale mia wo ngofo fa fare pui le kangaka e kau fai aku se kala yanga ia la vai la tatou ia Mga whai eskura fo mai pupu I ke te ongi whai eskara ia ia po whai ngā maro ngā kai. Le nā tonu, o le alana mea la e tau fia oso mai ai. Ma e kau whai mai I le a ma le a. O oe, you should be ashamed of yourself langa. O oe le urua I Samoa kai kai. Nga e koe solia le whaavae o le pāki la ke kai kai ia. O mea nei, e whai silo loko. Le alana a maka ngofi e koe hau kui le pa. O lesi vaenga leanga ave ese e le akua le mamalu whakaika inga ma o le pāki rea. Le ia tau. Leanga o le pāki e ke le I amaka. O le pāki inga amaka isi ko inga. Kulo. Ma latou whaingoa ina e puia a ia kakau a kangaka. O oe le tangata mua na ofilo I tutonu ma e maua le ua o le pāki. E amaka longa e ka le pea. Vaenga o lai ku mau o le pāki o whaavai. E sa ono tala le atu. Tusa o inga a maka inga haru ese le akua ma oe. O inga a maka inga le koe whaakua kua inga le akungu oe. O te le ima fau te a o ke vangero loko. Ailanga a whai ora ngae ke, oi, le hai le rala ka koharu piko ngai ko ke kau amaya. O mea ianga e ka le pea o le whaavai o le HRPP. Wa le koe malungi a ia ka kauangi ka ngaka. I lau ka ika inga. Nga ngata lava mai ava ai kolone faʻasolo mai ai le toʻatoʻali ia tofilau e tialasanga paua nga o le kaimi nga makoiloa ai nga malungi a makoa ia kakau ingi kaʻikaʻi e kau o kaʻikaʻi o le tapipi nga e ua loa le ua o le paloka o le paki e ua ma le ua o Samoa a makalonga ma le pelepe ma masofasofa makoa ia kakau o le kangaka e kau whaiaku singa kala e se ia rea. Wa fiangi kangaka wa e ka kulia. Wa fiangi CEO mangi whaurulunga. Wa fiangi pule o ngi wharekupe wa e ka se ia palaka. Wa fiangi whaurulunga o soifua maroloinga wa e ka kulia. Wa fiangi whaurulungi kome singa o leo. Wa e whaasanga iai. Ngā kukupungi ngai mea kai mio wa aikolongi. Ngā kukupungi ngai mea kai mio kofirau e kia sanga. Lei se mea. Ngā oi. E ngā oi. O I ngaru ese ai le atua ma oi o I ngaru ese ai la ngai fa vai le ku sa mo so mau ke kari kongu so se kai ka ia e pelea onga pesi korasipi e fa mamaluinga le atua onga e fa vai ai le malo sa mo nga o oi har kanga kanga sau so sofa uma meia ai sea fela ya ka kau ma le pau o fea ia kakau lea kulou lea uso o oe le urua I pale mia wa e lo kangar kangaka kau kala aku yaki oe a ole ale nga o koe la lau aku yele lei malanga esa ole ato o koe la lau yele lei malanga o kongi lenga o oe se kupu e whaasanga whai aku ala la nga nga I fia rifo e ke fia pare mia pe a whai you cannot take ke le ame ko kikiri ai a kau ora ni mari ko kai ngai dai a kau le fai ko pan me fai a fia me ai le awai me fai a koi fa ma vai
Da ia kau nga lenga ngalu ese ia kia ia fenga ia kali lima seu. Tai o liseu. Ole me lavo kasi denga ese tu ia leo. Alu ese kuia. Yeah, same thing. Alu ese ali. Wa ese ia. Alu ese ia mau. How many people ese ia kau? Ala le winga. Ale elai ka wo so ngai ke kau su elangu o to ina. You're the pest and the hypocrite. Yes. Le pale mia hypocrite le yengi. Le ala nga le nga ave esea ele akua ave esea ke lo le mea piko sidinga le anga. O le mea fo ile pikefu ai. O le mea piko sidi. Ele le ia le ave esea le aru esea ngar kofi. Ai alu esea ilo le akua. E o ai le sau fai mai. Wa le mamalu. E o ai ngofo mai. Wa makua nafinga. Ke lo me ngai ka nga piki fu ai ka. Ele le ya le alu ese ngor kofinga. Ave des ka ngaka. Ai ke se e ya fa maruinga. A ole kai me alu ese le nga ngore ku ma oi. Sa jo ko so ngai lauri. Era ngare ngo si de fui mo nge kiri ai fa kasia kule pa po se sio le pa ki o kong. Mo lo ngo ka o ma o ngi ngo se sio. Ave ese foi la marea ka o ngi se foi pule. O la fi a we me e fai a le o ngo la ko fa va foi fa mai ka wanga. E kasi le pa ki o ko ke se ha. Ai me foi fa ngo ai. Ole ngara ko fi kilo. Ole fonge ole o fifianga ole fu ole fangi o mele malo o la koka kal malo elengi me fa paki elengi me fa parmenge awa bakro invitation awai ai vai fazer um lemse awai eu foi a firmela koia o que o vai foi a menge ka o vai kula kungu o mai fa kasi sa ole ale o mai fa tasi tulos le tawa le la o mai fa kasi ale aku uia people more supporters ka ki ai pe la ko le monia la foi le tu ala lo tele ni se o to HRPP supporters le a e ya ile me o ma fau le ma le fikala le o to tele fia mai pe a fanya ma ko kala ko inga o to te va ai le la wa manu ai sila le fa mulio atu pe o pu fai vol ngate fali ele se me la ka we funga ko vivesi ai a fai ko ke fa kanga inga sa ma to tu ala lo e aver ko inga aver ko rupo olia o la o le fa vivesi e ko ke fia ia ile mele o mai fai o to va e tu ngai le saur ka fa le anga puroku alu ka fa le anga a le si ko inga le makafa o to va e tu o kali mai la le la audia mali ko po kali mai anga losa po kali mai fai la kusi al paki ma kali mai ma fau mai ai yes sometimes all I have faith for ai ai kali fa kamari ia ai anta to wo tuli au pule o ai le fa vevesi le ku e ko ke fei ka mai la ia ma o male ia dawa a o ai vese ku ala lo ir ko inga e le ma fai nga ko ka kala ko ke ola pala ai yes at least Tautai A'e e ia le faku ma le loko a o inga avere ku alalo e mala le finga ngano le fionga le li par mi aisea le anga or kangaka o lai le anga o le atua e fekala or mafu anga le ku pui ko inga waru ese le anga o le akua o le issue nga le o ta usa o tua vai fo yo no foringa le atua te le tau fai atu o folinga o le popula e matua i le ai se tangata o toi se faa mamaluina e nofo mai na o folinga o le faali folinga o le ita o ika o mea ki apo yes koso le the facial folinga le appearance o makoa o ki fasasa a foi le o te fai atu o le ese nga a fai ko ke fia o ile kuspa ia la ka ko kuspa ia o le ese nga le o le aru ese le akua mai a saulo ma le aru ese le akua mai a kavika
O le aru ese ale akua mai a saulo le ataua. Kasi ale le usika ia saulo. Aru ese. Ale e kangi saulo ya Samuelu mo koe kau fai aku ai. Fa mole sem. Wai kau ke e ro kusia mer kusipa ia okay ro me ngangai. Fa mole se koe alanga ku ile akua koe. E faliu Samuelu la aru ese ai masaile pitolo na lep. Fa me markala Samuelu ya saulo. Fa penga umar sai ru ese le akua o maloma oi. Vai uma. Ka ko wola ia ka vika. Murirua. Lifo ai le a leko le nga o hosi kaulanga i ko kongo maru le kua. E a ai e whaakanga e a ai meia. Ai nganga fia ai au ka vika o vai vailanga au kau. Sau ai le a leko lea. E le ka kaunga lako aia. Ngaru ese moku lea nganga o le kua. O inga fa meiru kuspa ia. O ke a o hai, o ke whaakongu, e le o ke alofa iai. Vai. So le... E faisi mauarunga o le levo lea e mau ke vaavaaia koe le o se whaamorunga. E ile ese esenga o le mea kau o le loko koa. Ma le mea kau o le whaamauarunga. E ile ese esenga o upuia. O le koa. O le koa le nga avere kamare o ka vika le fasinga o koriaka. Not pride. E ese le whaamauarunga. O le whaamauarunga. Koriaka nga. A o le koa. Ka vika nga. O le koa. E pūlea longa loko, ai wha moe i le akua. O le wha maualunga, e maloa vali, ai le isi anganga pa ione. O le alane mele wakula i maisika koko inga o kuila e patulau. Mako saulo, mongia. O le mele ngaru ese waru ese le anganga o le akua. Wale koe langonga ia. Vai fo ianga saungoanga le muri ngeia ngo fa inga fo I per paroka ia sa fatale na le to fa le langa sa nganga nga fa mai waka ka ia ki apolo tato vai tato ia waka ko vai ka ko ia o le aru ese la nga fa mole ka ko ia ko ke muri ka ima ko ifo sa I pa kele ho so ia ferwa ia sa ifo o kou e ifo uma ia kuila epa. O kou le ifo ia limongi. Uso wale ese nga o kou makanga ko e ifo I meo whaakangaka ua reingi ma fau. Maru ese ile nganga pa ia. Menga ua kupu. Vai foi le nganga limongi. Kako vai le nganga. Ua whaatau talangia. Ua mala iaina, ua wha mala iaina le tu ai ngā ngutu. So o se teimia e mawawai o le afi. So o se keimia e mawawai o le vaivela. O mea ia le luai mai le fufonga o le ko inga whaipule. Ko ikiki ngega ko vai ua fasa. O le isi skepurunga. Toi titi tato vai. Ua fasa ele au wala. Papelo lai fasa. Ia lea. Ko sa o le mere ia o le fasa. Io e. Ai toi titi tato vai. Ua mo mare ia la valafa. Tulanga la na le fa tu ma ele e o ile la mele o fongi fai me malanga ma fa sala laure nga o le fa le nga o le malo e o ile tumu atu Samoa I fafo wo fo ia tu le atu ai sa unga e feika kere ngai kupe o kape ngai le fua o tatu vai tatou ye e feika ave kupe kangaka ai po fe ave kupe langa o masangi ai kupe Ua masani le ola ai tupi. O reo mo feku e kupe. Ano ke feko I so skangaka ai kupi. E o se kau whaanu o singa vaenga I sesi kangaka. Ua masangi I le ola ai kupi. Mela ngā lea lenga feika. Ai la lafi mai kua kaunga kār pengisingi. Lea taua, vai mea ia la lafi mai ai kua. Mea ai. O le pengisingi a mako ngi usila. O le murimoa. Amai, e la lafi mai tua murimoa. E la lafi mai kua pengisingi. La lafi mai kua kau o re soifuanga. Wa tatu vai tatou iai. O I lea e moni ai upo re tuspa ia. E o mai furufulu o mamoe. A o loto. O luko fe ai mea.
kusa e o mai e afifi mai furufuru mamoe e whakanga purupuru mai whakanga whainga i kangaka e o kaung kār pensingi ia anga oifo e bifo ngā mea kau ku oi lalo le pensingi e vai tātou ye o le pensingi te iau karkalare vaenga lele atau o le pensingi o le upumongi a e le kai fea ia Samoa pe aka ngofir maro fa pa ur pensingi ai se a e le kof ka vale umakaka ia e sa alo tala e le kai fea le feka ngofi o se malo a mai se ka ko ka wakia i Samoa a mai se vaenga a ko se pakeki ku oi lalo le kau o suahau walanga o lai control mai ai kanga kaionga suahau ai e le kai fe kaui ai se a le anga ai o ko ia le kai se furu ka vale ani e ko sa o pensing ai o ko longo winga e ku o isi ko ka vale nga ku la e ku e o le a o mai ku mai ai fa fea ngai mako ai ngai sa vai kua ele hengi ka vale e ka ku ai ngi sorfongu nga me ku lowa e o mai malako sorfongu malako povi o mai e ku meia Ora si mala ko fia ku pensing sa moro ka ko ma se ku ai ma ko le foi ele ngi la ko suau e ku sa o ma ka ko ke mai o ma suau o mai fa foi ele ka ko suau o fai so ele la se mera ka ko complain ele ka o pensing i langa ele se suau o sa mo e foi usile le suau anu sale nei penisini angu sale ngai pengising o so mai malale vai se ku ia o se karia o so mai ai malelanga nga aru e fai fe au feio se fe tola utala ile ula le a kanga kale lu ke vai ku ngale pi fo ku inga ku le mo fai ka wala ka pa ke kire ka foi sau o le mo aka fai ka pa ke kire ma mo ka ka nei ka wa sole ai longa ka onga fai fo me kire lo fai ma ka mo fo me kire lo fai ka fai ka pa ke kia se fe tala utala ile vai kanga kale wa le wo fau ku inga ku inga o tangata na o pa u mai le amio valea na pa u ono le amio valea le fai fau wala ngai e kakia ia anga fau ku osis kanga kai e ia ro fai fau ai tatou tala noa i tangata na alu e osi taulanga e fai taulanga ile tuolo na ola moro na loto mo na taimi aerwa pa u mai ai o ngor ka mai kai e feololo pe anga pa u mai wongo fu fasis e mo mai ai pa u mai e ore ka mai kinkiki la foi over yor ka mai kinkiki la over euskalia la ka foi pepa na vai le afeki o mealia ale o so mai fai pokalame ma o so mai o tangata la le fau ko mai fau ko ele si pa u le o que ele vê com o pau quando é para o pau mas parou pau usa o fau cua ele canga pau mas ele cai le canga pau mas ele para mim vai aí coisa o fau cua pau ia vai le ke rola ukala e ese fai me fa fe ngai ole atua e le la fai aku oso mai kuira e pa oso ile ukanga fau ku er pa u ia luk fa kwai pa u mai de kengi fau ku ingar pa u mai ko par mia oso mai fongo koi malanga no ia ai fau ku er fe ole ole la duas ai oso mai fongo koi oso mai maranga roia ai oso mai fau ku ha ku kanga karela la rusi fur ko sanga wa o nga ko pap oso mai fau ku comedy si o kanga kasero mo ku fai me ko ilalo i ku nga o kanga kasore wa fa ata wa soina mata o le mala malama se fai me parengi o le atua o le whaato i la loina lea o le tangata e manatua e aia o siti e mangakua e a o ia poko a lea nanga o le mawhauwhaua
Le adaua, o le mafuaanga, this is so prophetic. O le mafuaanga lea. E le iaia se si vaenga o le kingo koriaka ngā lave le maa. O le moaulu. O le moaulu. Me fai ai. Ia. Mai. E le lave le joa. E le ipa ai au ka ko ki ringa mau wale me le joa. E le ipa i le maa, e le ipa le muriu. Pai. Neng fa mai ro ko inga le launga ko inga le fefe aunga o le poru. O mai ona vili ale o le maa ta vita o ita lo fai a koliata. Ano watua pai. Ana pai le ulu ai musu ko fare kua. O lu mai. Mai fefe au. Ona vete mai. O le mafua anga ngala inga pai le moau. Leanga o lai kala ngoa mai ia le kusipa ia. A iai se mea e mua o ngā sui. Be ye not conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. E vai. Ka ngō se si o ka kou rei runga o pokala me su Amerika ko maunga e leo mea umafu ima ke ka ua kua. Faisa unga ruenga ki ka ngoi Leanga o fionga le tua. Whamai, a iai se mea e ka kaunga sui mua le a taua. Be ye transformed by the renewing of, vai, e le o le heart. Renewing of your mind. Mai, do not conform by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Nga sila fia le le kua. O le mind la ya koriaka. Me, myself, and I am untouchable. I am above everybody. O le mind la yai, e mo mia lea, transform. Ko ki sila fia la le mea nga transform, mai le mafau fo koriaka. O le maa. Wow! Romans 12, 1 to 2. Can we have that scripture on the screen when you're ready? Romans 1, verses 2, I think. Sorry, Romans 12. Romans 12. On mafuanga nga. On mafuanga nga pa ya le maa. Ai ngā te pā, ai sea. Leanga o le mafau a lea e whamai au ia e poko. O le mafau a lea e whamai. Mai fōre mea lea ko inga ki ngā pā wa le toe yeise. Ai whamai a e valea la auri ar maari e koa. E o ia hau lau mea koinga. O ima koinga. O le ai sa ngoro valea. E valea e nanu ai loa lea ko inga. Ele so kango lau kere lo valea la ngai roer ko inga. Iyo e lo ko inga lai e fa mo yanga le tua ya te au le ngana mala nganu. Musu ro e lau cheno lo valea. Ai au ngano le ngangu. Ano ke ngangu aku. Ku fa is our scripture ready? Ano ke fa yaku. La ngo ke alu ro me ka fa le ngangu ro. Iyo. There, is this the one? This is, can we have it up on the screen? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Ola ukua lalo le avaku ya oko ya kokoru. Ola ukua lalo le ke vakua. Ya oer ko inga kuila epa or ko alalo ya oelea limongi ai mai se foi fonkoi ole maulea fai kaure maulea ioi au ko ke so nga ngofo ya le pattern of this world
Se o le pattern ngai ko ke o le pattern faya inga. So ia ko o ese mai le pattern faya inga nga ko ilalo. Transform by the renewing of the mind. Mai fo iring or ke ngere fo mai, I use the Mandarin. Renewing of the Mandarin na ka unga le ka wes ke ngai Samoa. Renew the mind. E umalonga renew lo mind. Nga i loanga lo le ma e si clear. Fa mai lo mar peser ka malo Jimmy Cliff. I can see clearly now. nga renew the mind. Ai peser o mar ka malo Jimmy Cliff foi de there. I can see clearly now. The rain is gone. Out of the sun that we should be. Darker, yeah. It's gonna be a bright, sunshiny day. Whatever nga fia iloa le mana malama o le la sunshine. Whatever nga kou fia maua le pupula maka ngō fia o le la fau yo kou o langa mo kou mafau. Ai le mafai langa ngai kou ke conform i le pattern nga kou o mai ai. Tatou malolonga. Foi mai. Fau ka ko la unga ngi fanga o le fia. A fio mai a, I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena i mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga i le malaiwa le tele. O na e anga ine I lau tūtau wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whalero lea I se wa inga e matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai, e le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o landa se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, 6 Mo le whaonga ina o le talo. Talo faltali mo proclame le vanga fia fina ua te ali titili July ono. E le tautua fa o Blue TV ma proclame Tautai A'e. Le to fa welta to proclame na na molia tolo faanga. Special dedications to Honorable Minister of Tourism. Yeah, Mr. Fata, right? Yeah. Le taua. He is in France. O lo falani le te nei ile
O le fonotanga minista o lalangi. Fonotanga minista o lalangi. Ia le tau te sila mai ai o lo awai atu ai le tātou delegations mai Samoa ita ia le fionga i le minista. Ia tau sila kunga. Paka o i falangi le iai ai filo ai le tātou e matau tia ia le tautua ma le alu le tātou minista le sunga e whatarai. Ia malo le tautua malo o lo o wale awai tātou se singa fu ai Samoa. Ia a o lea ua malanga atu malatou au malanga le tātou atunu. Ia pui fo ele tua le whianga iei fo. Ma ua tō whama manatu le lei. Ia wa fo ili whianga iei mau wala awina. Ia isi o tātou fo i atunu. Ia o maua i nai falani. Ok, fo i mai lei ataua. O le taeao na leila. O le sau musai nai le tātou so the the recent set of photos Carl that I've sent it to you. O le sau musai nai le ofisa fo i le atu tonu o le mau pule ina ua toe fausiaina. I vai moso. Ia, whaavitai o le sa taita ia sa iai le fionga leo mamalu le mahalo tuto Tasi o Samoa. Ia, ai mese fo i olo na masiofo. Ia whaapea fo i. Ia le fionga le li pārmia mo le fletua. Mese fo i o le tātou nisi o tātou mahalo o lo iai pei Samoa. Ia, whaavitai o le sa mawale amanoa. Ia, some of the photos will be up soon. Carl, if do you have those photos? Yes, there you go. O le vainga lea le ua toe fausi ai. Tau whaatele te isi. Ia ai o le tūlanga lea le ua iai le fausi ai no le. Mana ia tele vainga o le ua tutupu mai le nei. Teimi nofua inga le fionga le li pārmia. Mangai, makaria po le sa le vangi ia nga whai le Savalalo Market. Ia, ai wason ke gerenga soso o ma le fale fo le fale fongo ma official malo. Ia le ua le so le mau. Ia. E sila le ataua. Tasi le vae ngai lo utari tonunga na matua soli pala i lalo vae o le taita inga tu le pa. Ele mga vai. Ele mana o e mana tua walango mau mai ai mai se o mea sa whaapine ro lato wola mo ro lato maritoto. Pai le vai anga kuku e si ngai tulo. Ma le pela vai lalo ele ai ma se whaako whala inga ar ko inga se i koe whai, e mana tua ai, ia tupua, tamasese le lofi le tolu, e lofi o ana, e me se foi, ia po sa vai foi tu lou ia la waki, ma moe na mulo ulu manisio, le ai mangi ngā mea, ai sira mai, e umata tau me ia tui ta lolo, ai ono le vainga le se ia na le la, whaavitai te le lava, o i le alena tātou whai atu ma tātou talanoa. Ele ese nga o taita inga wa moomia, wa tātou moomia re ka inga o le ngei kaimi. Leanga o le taimi o le toe wha manatu ma le toe wha tepa o tātou amatanga. Ai mo whainga kanga ko koe kepa le amakanga. Ai paure me leanga kau wha kepa i ka koe kuila e panga o wha kepa i sainga. So kau zek. E oi. Nga paunga o mea leanga kau wha kepa i ka koe. O le wha kepa, ia vari ka koe awalau papara le i vaisi ngango i muri vai. Lai ku oi mafu a sa inga ma me paunga o mea ana le vaveo ese nei maru ese malana taita inga o kera longa o ai rumo lo fale ma mota malawa wa ku oi fu a sa inga o ku ya sila o kera pising sia sa inga la fainge bo o so ba ima na wa fa pising sia sa inga so le pising sia samo o so le me o ka ki ka ko fainga malo la ko nga control ai ia so solo le solo sa inga ka minge wa ele fa pe ka fa longa lang ai ka ko lo le fia pilionga ia ka sainga ma ka ko ai ska mai aku uma le se lo se fu wa fe o fa ko sia ka le si ale fa ese mele o le si lua fe o se fu o ke le ko sainga lo samo a foi le utu fa tu o le taimia ia le o mai le fast to tonu o le taimi o le to lave ina o le tatou fa vai usa o le calling ai lo utali tonu o le calling o le sunga lau le mali toa o le toe whaafoi o Samoa i le amatanga. E lei le whaapea ka koe ai toe whaafoi le fia ma lo tātou loto whaafetaia.
e le ngata o e na tau wasa mai le ngasu o le taeao. Ai ma whaafo ia Samoa i le whainga wha Samoa ka kou ke fia ma masang iai. E tātou te talia suinga e whetau i ma le taimi. Ai kau ke le kalia. Le sau whaasoro a koa pe o le sau whaasoro a koa o sainga ma mea uma te tono le taeao. Le nā. Le la ua vava i atu. Whaafetai te le lava. Le ua to langa o le legacy ma le history lea. O lea o hao te tonu o whalea o ngale i atu. Te lo foi na e talavou mai lava o hao na ngei mau. O hainga kanga kavalenga e le whanata a vili ua o te mai. Ai awa ai la kupurang o fea ea le menga yere mau. O fea ea la iai. Nga o kako pisa ma ka usko inga kulou ka maainga ya ka masese o yengi me o pinge ia me o yengi pinge fa mau o yengi me mo te tutu wai wala nga se fa tu tala le nango o ingo ele mamau ma ile me ngo ola e vai moso o te fai atu ro bela utala le e o ar kulanga si malanga yai mo a tu ele tamai ka mai faleanga lenga na fau e vai moso le la tu ta vale te wina nga fai ma ko le si fo i fu'a a mai ya le si ma ko ka mai falenga nga fau e vai moso mai atu o to tonu tulanga si ma but every time o te savali mai ai o te sau o te alu le a onga le atua e ese a langona ia e te maua pe a e kolosia lumole o le pai le ku mai ai le e ese a langona e ke maua e ala lale na e whaatau ai le whai o mea ia e tau a te le whai o mea ia e oe ai ngā la asanga ka wow fau ia fale sa o ia fionga ka mai nga ya ku boka mse efi e fau nga fale ke kele e ai ba ku fa fonga mai le tunu to e fau ta to fale ia la ta otto il manava fale nei le tala anga o Samoa ya e polisi sa wanga a ku po sa fa ini ke ia langa li malingi si koko kwa iyo ia tasi na vanga jaua tato atu le ta lolo sa fa tonu ina e mata utia le ataua tu langa o ta lolo na fa tino ina ia e le umusanga le sa fai o le tato wa falefono e fiua e fe onosi ma feita le to e fai ngor vanga le ai fa malulu pa wa ese le tai milanga ele tupu se me fa pia tau sila mai le whainga o ta lolo o ie konga la a sole. Ko kia ie ngo wa kia. Ka. Ele ise ie I lalo mai o se tolus furuanga. O le tolus furuanga I lunga. Tau sila mai. Maka ukia le whainga o ta lolo na whai. Kero me wai kar kui. O misi er kui inga o ngionga lafo wha. Lafo. O kusa kere me ole ore ke awa kiri ngai ka leo ngi me mo wai wai karka maro ali atawa wale to e maua mai wale ko kai mi fo ile o ai nga o ia wa misi vai ku ngai ke kere ku ie ro ie saka ia nga su wa sila ku kasi lua kolo ko ki ka I se furu pou e ka I mai ia ka se ola ka mi ka ka ala ku pelo kere kupe io ale se sila I tapenanga wa masi I tu malo wa fia o mai ku malo po fea nga sa ili mai ile ku malo ye la jose le ni malea ele se fe a se sila nga mea fai ka lia ale ku malo wa ka malo le lua ai vai ka ko ye si varita malo ma tau tia mo moli fa malo I tapenanga o ka vai ku foi ia wa tele ale o mainga so there's a video if we can play ole ta lolo le na tawulungai pe ole ta lolo le ainga ole fionga le pale mia ia nganga mo tolu le na se to mata mai ai mata utia fo ia me jor sa anga ia ale alo fa sino fo ile fionga le pale mia ai pe wa kele foi kangaka I ko wala tu tala no ina le nei ai tato mo
Ia. Sa le sunga le toa. Ia. O le taupou ma le au whapae a le laudi le mali toa. Ia a whape fo I tau te o ia finao morona I tu. Ia o le sau noa ngā le fionga ia I riui. Ia po o le taupou. O le sa mori mai le ta lolo e tau olu ngai ia le aso tu poina o ta lolo. Ia ma le wha moe. Ai o ke le iloa po le ale mea ua ngungulu ai fua. Ia le au heida sia. I le ko I le ke sa ngoinga. O yo ta lolo la le I think le o to e fa sa mai ta lolo le anga I fo maunga kasi lua kolo. Oh, okay. That's the one. Okay. Tasi lua total corrections. Tasi lua total thank you very much ya tatou we have so so mai. O le la ma la wa mai langa o la e pese mai le pese are to o ya finao ya wala nganga I fo maunga. Tu fatasinga. Le la fa tai. A or fesidi. Vai ku foi ai pe ai se kanga e pe ka solo mua mai se fai pule le ngo va vai ku pe wa kau ma fai foi le e tau fesili ngia le fa nga ina o le toi. O kire mo nga fai pule a ko kere sa ngo vai nga fai kio ya kere ali ku mo foi a fa nga ali chapi ai que me salo e o fa lo mo kala sa fa nga ko ya su ya kiri vai ai. Le ia taua e le fa pe o te fai atu e lua na ia u afsi pe no fatu la usa valinga I le nei soi fuanga ma le olanga le te fo I fa munianga le tu le fengol nei ia o ngau te fai o le fa fe kai la usa valinga sa ia me nga va ai yo maka e ala inga mafua le nga e mana tu mai e mafua fai ki or kangaka e lua mafuanga mua e le I va ai mua po le mana malama ia te ula ia e le ia ha ur fai ki o le a tonu le afa mana malama ia a ur fai ki o longa lua o le loto e le anga o le kamalanga e fiu le vai vela pe o le kausa funga o le kingo foi le o le furfuru o le pua o le mo e fiu e kau ea o lai fiu e kau salu esi e le mafai ua ka mau ai le loto ai le anga ai lava tu la utala le a o ula ititi ai are kolo mama o maro ka mai kai sisinga fu ai kai minga le ato o ula ititi ai think po le lima le ono to sanga le o ke fai aku wan wa ovala ma le fast food ko sanga kalwai o ino va ai ile nu leo sa fune I tawa sa funge java sa vali mai ama ko mai maku ku mara ko inga ya man ku fare fongo ku ai foi le sai le wa ese foi ku le fa ta pena mai lore si vale nu le fio anga le sa funge java o inga foi fa ko vai ro kara ki fa ko va ai ya le upure sa funge kawa ai man tu I lo le ki le ka ke tai lora le ato to atolu olo matu ai tuinga ai vili mai ko I kaimina le fa fianga o le o ke ku ko ngwa mai ai le kolo au ka formele ka penga mai ai le au fa fia ai pa wala me la tate vai tunga le tusinga mengo le ngo fo ile le kusi mai sa fune I tawa ia o vinga la ukala ngo vai ai le o maka e lo mako kua so le kulo ai po baleva ka mari di wa ila ka vai do kala ikiki o ro mako kua mako kua kelea kuinga ia mangai kiki furu moa ma ofu ai e tuloa ai ke vai la ai ko ila me mara koi o le ngu fo ila refio anga fo ila ele I o mai mangi kala valu inga kai mikulo e o lenga mai ale au manga kulo wa anga ese o sapelu o sapelu nga faunga oi ai lo winga na ina ta fai atu e siva mai aro o makukua vili tu la lo makor ku la lo makor ko tu la lo makor ko e amo solo ai lo makua kai ka foi la ele na la titi o lota aka va ai ngame makua I o ka ofo mo ka ke a le ngo ka va ai o inga o le siva inga
no tai loa I fo ina taimi faapea roka mafau pu mo ngai ai maroka la iki faapea ka ika ainga o ka maika e kuinga oi mo mai lea ka wa ele ai o le fako ala upai ngere me or kuinga ke ngele o ia ngai ka maika a o le me or kuinga nga ka vai ia so ia mangai o ka mari ya mangai ia o ko inga e vili fo ia la ko o fio ala fai kuinga o va inga sa wa ia ngai ia ingaso o le lona lua o le nu o salolonga te mino o no foi na salolonga o le ta lolo na fai na over ai fo I le va inga le ya o le lo makua e ka mo e ma vili siva mai le ko so fa mo ia o ko ia e le la vatule le tu alalo mo o tou ie tou te faitio ma fesilingia ala e moni lo tou no tou te le imala malama ia le ua fa mani no tu mo fiso ngia ku ka ku porka la le o ke le ngai le ngi social media nga so le ngi Facebook a o le me o le au si va ko i ngai ki nga ma ka po sa fa nga so but just because le ngi social media e kupu o e lo akur kai mi ngai pe nowadays a o ele e ke fai o lo ko le anga ia ele maua kula ya ma ele mafai e ma ua mari a ka wanga furu me nga ya oi foi purenga o vai tu foi ole ile o le tinu o le te vai tu foi ile oi okay a foi purenga manga nana ke o va foi yanga post wa fale a le si tu malo wa lupi fale a le si ku malo e faia a o fai foi fa mong singa mong Samoa fale a yo kama ia ele o tu manga no nei Samoa wale o koe o le upumongi wa kele o le me fou male lau me ko sa vidi le ia kai miringi la pawana o me ia le tau te vava ia nei ia wana o si tatou ni fo oti a o me ia le ke vai koe o koe a o tau e fia manino atili o ie mafua I le upu fa Samoa e ngau le sila I le fai o le ale sila o le ale me o le sila o le koi yes a fa pe le foto a e malama mai manino o le nga e le ngi koi la ia ngi mea ngafi fa ko a kupu ngafi o koi kasi ya upenga Samoa ma tatou mea fai ngā ruenga sa mo ko ipua ko ima e muri mai le e muri mai me o maka ko I o mea I ai sa fai ko ima ko ipua mea o mana fa pena vai la imbenga yana lela na ya fu ai le upu fa Samoa e ngau le sila I le fai a vai ga ko ye ai e va ai ro ma fau e impossible le ko I ku ro I le fai ai fai mai upu la tunu e nga wele sila I le fai wa le vala nga sisiva ka ko I kalavalu o wa kongi koi o me o manei se o me tau na fa nga o mai Samoa mo ha o penga pui e le fili a sisiva la se fa ku kala ai se a ka ko ke sisiva me fa nga me ia wa tatu manu malo ka wa ia o sile so nga yo me ka nga e nga maua nga o pe a o nga lupe foi va wis a le wo ka mo fai fe so nya e tu lo ke le po le lo ko vale vai o foi ngai me o le nga nu o le ke le fo io makai ki nga le longi me a o le lo ko vale ia male fia fa ali manga the reason wa ka ko mo e ai makako fia ai se a le anga ka ko mangu malo inga o me ai nga ka ko fa nga inga bo le fo nga ko ngofu polonga ya konga o la au ma mene o mene na tau wai foi ke nga fangua ka fe sila fa ka ma maki fa uri ko uri masao ma ai o la au me nga ka ko mangu malolo fa nga lo ai ka ko celebrations ka ko siva mo e mai ma vili mai ai se a o me ai nga kuri e se le fili o ai le akua o kaua
Se fa kwa kala le o ai le koa mar ka mai ka o kaua e lau walunga aku longa ingoa I moso se woa I Samoa ngai lo se kama. O ai na fanua o na fanua awala nge e ki pe ai vai ku o lai siva mai ka mai ka I le ko le o mea kau mea nga fa o nga e ka mai ka I o nga fangua ya le official so nieto faisi e faisi a e rofo e tele mala malama se ku fai kio e fisi fa le ya le to sa ole ai ke le ya kalolo in ke ngi lo mai kau ko ki kia fa nga ia me ponga ula ngi fo ki mo ya me fo ia ula ngi fo ni fo pua ama wole ngi me fo ia kai lo kala sai nga ia ke solo ni fo pua ngi fo mali mo fa nga mo me nga ngi au si o palau li le sinu ngai lo kasi le ngu a o ngo mai se siva o mongia o aso nei tu lo wali a taua o au siva ya so ngi wa ka ko karie pe a ka mo e mai ka ka ma me ngi a au siva ya so ya e ese me ke mi mingi so roi pi ke fefe e li a lo kingu e sa lo tal e pe ke li a mai me ya pe va ya ku ngo ku lo wa ka songi so lo mai au ka fa yes e siva se fai la ai fa fe ko ai la o re singa fi fa par ma ka o le si ko oh eu foi bem eu maliu so o me nei na se siva o ngai aso pi a fai mai ngai kai mi ka ko karie ma ka ko fa le ano o so la e se fo ile levo nga e se fo ile levo ia nga ma sangi ai ia le kia o Samoa ma ngai nga upu e oi e se fo ile levo sai ai ia Samoa ma fai ngola ko fo I tatou te minne ya ai o le so nga e avatu fo ile le mana ia fo ka ko ngi fo oki wa ai ma to pe pa wale o nga ngi fo oki e nga la fo ai mo tatou ia nai fa nau ma a efisiri mai sa ma fai nga siva yes sa ma fai ele se e nga le ala fo nga ele se ngol melia se fa ko fa o mai le ka ko faʻasoa le piko le ele ai ya se nga o le siva o ka mai ka I le ko ma le ku ko o ku la fali I le me o le la au nga ka kia solo I au ka fole ma le amo e sa o le ato e ai ya masonga ese nga e ai se ku la fale ala ko ele se ko nga ar faki mai o ko mara malama a o me nga fai ai ko o me nga le nga maua isi suafa ma kau ko o ia maua o le la o le ulu nga faki mai e oi maua ile o nga suafa la u sa le ko ko ia o ke ko o le me nga ia o sa o le amo soli e tele ana I mea mana ia lai a e talia le fautuanga ma le loto le lei e fai ngofianga e mamlama ai a fai o loa loko le anga pe ang ovako e le mawala e ma uale e ma le vaivela e paulu me fai o le e wai e lo loko wai e wade koe heise mea koe aonga ai a e talia le fautuanga le ma ke fisoso ngiak e le ala se ngore o le siva maior ka mai kai marekoi kalavalu ni fooki ua kongi ele ai ma se ma vai nga e fa nga fu e ma to fa le upolunga la to na ya tau ai ona ina vai nga ma ina tulanga ai me se fo tato va vai tu ai pa le vai nga tau so le manga nga ia o si va angai kau po so kwa ole e plus e feeling ka uma pe ka ki fa masingo le winga pe ngo ka fa masingo ngi fori o ele ma ia ri si vari ia ka mai kai ya na tonu ya ta ua le na ai ua nei tasi e ia ka ke muri I ma fa tu foi la utala o le mea pito I leanga o le tangata ai le pui ale le ma leo longa loko e roi oi ena ma faʻasoa e tangata na ma faʻasoa la tamai nei e fa mai na o fai tau le tusia le tangata poto
o le mafua anga ua tupu ai masenga I to tonu o le lalolangi. E mafua mai le loto. Ai maria yo menga loko a. E ho le loko nga fasio ke e kai ngo apelo. Ngo loko le. Nga. Vai foi lá tatou yai. Fa nga mai fasio ka. Ai ka ko le leanga. Leanga yo se mea. Ai le pui pui ale lei lo loto. Le ala le se ele fa pe leanga lo wika langa ka kaunga e ika ile si kai mi pe ka a fa so ala fa tanga lai fa mer kus pa a e ika longo winga si la fia le le tua e ma fa inga ika ngaka a o mela le kupu au wangi ka ko wanga sala au wangi e ma fa fa lo e ke anga sala I lungo lo wika a le tele yo tatou le yai au ia vai la yai anga fo ar vai ku ngare siva mai ar kau pou nga I fo monga ai sau mare ko to I lon mar makar ko ai vai le o mai le au ia pena te faiet fe lolo alo le mala malama sa o ale le mala ai a fa pela e te faia ono o le loto le anga oh my god boy na e matua ia o highlight o mana ia na vai to tele o faf tail tato atunu faf kai kele ya o koule ko ke so ngi na ko ke sila fia to telo ele na o pawi o no te ta ua tu e la veve si vai ya fale a punga fale aka o ma ko ya me sa ngunga ia e o foi a matou e já ko ke o ko inga si foi le si vai io ia e fa pena se so se no ai ai ele fonge me mala mai au makukua mala mai nai ta mama nai tina ia ai a fa yo le au fa ari manatu ma le au fa me foi le tati fa yetu o ile atu o tele fa pe o le tele yo le au fa manatu le nga nu ma fa sa mo le ia nga o le fai kaukusi ai mo mai a se upu se me nga ola mai sa mo pe nga ai ai maka e au nga piwa ai nga fai ka wa e kusi alea fai ka wa e kusi alea fai nga mai lola ia fofola mai ma fofo nga pe fala nga o lau fala fo ko mo nga vati me foi la le ava ia tu ni me fo mana tua la nga le kusi mai le kusi na te ele vai tu no me fo mai o fai me fo mai me le mau ia o ko le la le u te fai tu so ma e fai pe ala u tala le ia taua o le papalangi a e fia polo fesa alu le yung veske kaunka a o Samoa a e fia polo fesa alu ku e fele apa fang o kuai o le apa fango ki polo fesa mai ai a o ro sau ngi ke kau sau mai fa mai langa o nga ya o nga ifia o nga ya o nga ifia nga faingi nga ka ko mo mangi university ai ngi si o de kele o mea le sa o le wo fet o de kele fo isi mau le sa o nga ye nga kele me nga u fa nga ka ko ke ele me fainga ko le po malaf a le wo fo yet o le tele yo isi me le sa o ye le kele nga ave ha o nga fa nga wa o e ma fuala o fa matalanga le no I have all the respect. Okay, respecting at tangat. Alang ay le o se falto. O le mea lai tupu. O ai ya le kanga kai la ku fa uru ro invest ile ngang sa mo yo. Le atawa e manga o fo I faisa nga ye swinga. Wa e moment. E manga o fo ia la ku ia faisa nga swinga. So o angi mea nga o fo ile si polo fesa, le si fo fa makua nga ye momo. E ala tu ale stangata le u fa uru ai e le ma fa e mana o ia. O I ma e fa ngau mai ele mele le atu a fa ia fa ka inga o le sak pa ke le ula fa ngan ma ko hu a fa ia la tur sa va ile le la fa uru ia ma ka upu ka Samoa e uma elanga pa inga wo ko kiki o me uma Samoa nga kupunga mai sa va esa ala ku kulo ala ku le anga a fa pe le anga le la ku fa uru e uma elanga pa inga ngai ko ko o mea uma Samoa e fanga ngau aku fia ia anga a ru ese mai foi la nga anga ai la kure aku ai o fa ururu ai e uma foi
E umai fu. Nga whapenga. Ia, e whakakainga fo, i kako kusi wharupenga. Tēnā. Wa ke ia, wa fiangi kusi wharupenga oi. Lela nā tā ua ia. Sa oi ngā whisiri lesi matai. Na whisiri lesi matai o na mātou lau mua. O nā nei mātou visenga whaai. E umari kuatal nei. Ai ngā whisiri la vaso le na te nei wha mai siata. O le a se kusi whaarupenga. E piko siri o ngā sao. Se i mako ua, whisosoangi e ia mako. O ata lola, ia a leifa le mātou visenga whaamatai. O le mako visenga whaamatai lupe foi vau esi. A tu whaatasi. E se laulusu ma lima tangata pofi tono le visenga. Ma tangata lai sumu mai. O kukongo aia le mako visenga pe fikus furu kangaka i kongole o le whale aunga. Whairo mala utali ai. Ai o ke fia koe whaaleo ke lea kula ukari le runga pokalami. Na o whaatu isi mataisia. E le ai ma se kusi whaarupenga e iai songa sao. Ya. O whaatu, na o le tasi a le tusi whaasa moa a e fia mauar me ka o kusi sao. Nga le kasi a kusi whaasa moa e maua le upunga o le sao. Fu mai le o le halare tusi o whaatu na o le tusi pa iha. Nga pāua ngā o le kusi e le liliua o upua ia ngā kouso i fua mo uola mai o la ai e wha au lava pāua ngā o kusi wharupenga ua nao ni ta iala a e whisui ai le ala fuare ngā e umanga sau ai o le volume 1 volume 2 o e mai volume 3 ai se hau whai volume mai le anga fo inga umar whainga mua muele ako o mai foi la ia feo ki ngai nga ko inga ka ngofi fa mua la ko fa rupenga ai feo la mai ska mai ko inga o mai fa mua la ko e la ku review o makanga ruenga ki nga maka mai kai manga so kai e ye mo official pule ngu ya ko saure mai o le si fa mai le ai o le so fa le ai e le se meta o se matua lua o le matua tolu me ave ya ko update foi le nga kusi mai la nan wo umano o se matua onga e le ai ma se kusi fa penga e ka o kusi fa penga sa ngare kasi ar kusi e o foi me o tu si sa mo ai kusi la unga o uma se o ta penanga lavana mar fa to fa la inga na isa ili nga le matu o fai vai le nga nu po le o langar nga ruenga nga ki ngai malonga ma fau ma fe alua e ka wa mai research ai le ai ma se kusi sa a ko fie lo se kusi sa fai ko kusi pa ia pa wa nga ya mo tatou cristiano lo tele wa ese uma kalesia malatou e fo ia o tisi kusi e fa popo isi e kalesia a no le tau te tala no ele ai ngo fai la ia o le ar kusi fa penga i o au ya ongi guidelines e so na ongi guidelines I have vale at the week for penga. E ye me ye sa I la mi si mai diskus for penga. Ai sa diskus for penga ile a mai nga me. Na oni ta ia la ka fa so ngi ya o e male vai makula nga so ngi nga ya ka penga. A se upul nga ka ri visidi ongi fa penga sa. E o ma to nu. E o ma to nu. Ya ke le fo ile me o fa penga ma me o fa singo manga o le sa o. Fa ya oi kusia ka korima le nga yele upo le tunu o le fuata malona lo o aya ku orngu o aya le siri orngu nga kaimi e manga fo ia faisanga makala langa e fa kusinga nga makakia ki nga ngai lo e va vifeo ki e swing of ai mo ti nga na lo e feo ki e ka swing of vai o me o manga mai ona tofi ai e sili ale oki ai mga ayoki wa isanga me o sui fa benga foi la me tau te vai tu le kele me nga wa eoi ele ai la o kala fa so piko or ma kongu ele le alo fa manino a e fia i loa ngi kala mo I kausa paikia e ke le alo fu el papa i ngala o mai nga me kulo wa ke le nga o sak paikia la mala mai nga me pe foi o to le tau a e fia malama ya manono mo no tua oi e ke le haru foi nga ongi ka ia la mi ala mai o ai e ke haru sa o ai oi ele o
le a kau sa ma le a kau kaua ya me se foi o kau pa uma muri pola ma le sunga le alo le mali e to le tula epa ya awar kau singa fuki ma o pa ya ele man nei o le nei ke le ka o ngore a o ke le fuingi me o kau song ka kala ai ni ma ngai ya si me ka kala ko e fa popo nga fu ya le na ke fo inga ko fa popo mo si me si dia ya o le taua la io nei tu si fa lupenga o le ar ku si fa lupenga e o mai e pa wa me e fiso soangi ya oi io awa e maua ya le basics ma le fa ka o ngai suafa e mamangu i ma fa ka penga i lau ka penga o le nga e wangi e ru e frika le e mo ila ku si fa lupenga e se ku so le ai o ta penna nga le na ale e ma fa fu o ka ngo o ku si fa lupenga le ya ko ma fa tele ele fa ai luingo la te tala e ma fa yango ka kango ka ikai loka mana mala ma wai ai o te tango tu fa pu ma fa fa ngo fie mo oi ai ele ma fa yelanga e ru fa mai o ilanga ku si sa o ala ku si asia kala u fa mali aka le ai e ma fa yanga kilo ile sui kanga fa mai se nga we ko me a wo ai le foi e we ka ko e ke kilo ra ya e ali ska ka nga vai ko mai ne se me la wori la nga mau ese ni yo ya o ma fu na te tala tele le vaenga le ono le tele io le o fai tio ile ya a o fa mani no atu wa to mo se update mai ile mata upu i Vietnam ya sina vaenga wa ko le fosi kam vole o kona nga sa su e ke mo ki ngola voi mo le ko fa pupu la ala su e seri wa fa pe ka le ka seri a wa ko lu ya mana tu mai ole sunga ya James tu sa vai lu atua ola o taufi tanga te tonu lava le le to taufi mai e leo le malai va lele o sauni masiona ai ngai port le va ia le vai so le ma faʻasoa to vai so technique o la wai a o leo ia James ia ma o le foi tate vai tunga la o tafia e falling mai o le misio pe tau tata mai o ia le tu mo James ia o le la o tafia a o le lava o tele lopo o mo le sieri i senga i pe mo ngo e do fa ro ke le ke longa lo mo ia ma salo la ia wala ngata ta wana sa mo ia ai la si le nga fa sa nga fila fo su Matthew ia le ngo se nga Matthew nga o fo nga mai o fo nga o le su nga le su ka le wo su nga sa nga fi pe fo nga mai ngo Vietnamese al kamera kona e ngo Thailand le prenga le ngora no fai Thailand so le la fia mo le ia e que era ngai me fai asi ka ko ki si ka pis tu que renga le vai ia o la ele to mo me foi se update mai e Vietnam po fe o fai ele o di ia le ta fia pau tala ia ta te vai tunga o le ta wa li mai e ono a fia molia i lalo o le penalty foi le o le salauti a Vietnam ia o tavara vai atu ai le ato le mele na tupu le atu e ila o scenario mali na fai atu la o scenario o la o scenario o le mele nga ole o di ia fai na fai malo utali tonunga e ele me tu e uma kupu le au laiki ele ko e fo ia ko Samoa o nei ya tupe ma nei mea na ofa ia ile ya tau wanga o se fo ia e fa e le kau o no le ale tu o le mafu o la o maulea e lengi ka maiki ngai kokongo ngi kengi ma faingi fa ka ukonga fa pikoa e la ua ke ka ukingo ai e ma faio ngala ka fiofia ni kau pule pulenga mangi informations e le mafai wa ye kau ko ngokia akamaia ai mana tua mai ole tala angore o rito ruai oni tamaiti malo lo si le lotu fai ngaruenga mola ainga ai pe kai wala ka dia inga
onga o le sua malie I o le sua malie o le whaasukainga o le tio lea e iai lo utari tonunga le I taua ai si fetua e toi titi nei manu mai se whamaumunga e iai lo ukari kongunga walanga lena whaapea na maua mai nga uma o le plan e whaia umorongo kupuru mea lea so langa I fea I fefo le Cambodia le nuu le lenga maua mai le pora lenga maua mai le pora o le plan e whaapea so la ia ina ia ona pick up paila ia le ina ia ma whaatape nai le toi whaaso la ese mai e ero ukari kongunga e le se ka penga o se whaaso la ese mai tusana uma e o ingai le pora whaatali e le vaenga le nai la pikia maka ko whaako vai manangei soi fuanga malalangi o le avakunga ngai le lopo o fese me o le avakuma ave iai wafo ia malama le lei ka ngaka ia e le tatau ona kurou o nga wha o la fo i le au laiki ia a wafo ila ngai lengi ka meki e malama ngi o langa wha penei fo i le organized crime e makua I loa iare ka maur pepelo ai mo mai ale sila la ile mele o tura I mai nga maua ile pora au mai o le aso alea sa o marka ko ngai lu sa o marka o kingo ngai lu ai mo mai ai anga maua sa o angi real ai mo mai le to ni real gangster matangata sa o ma sangi ko nga me fa pene e o mai le so la ele mfa fa ka so ia te o le mafua anga o fa ia tu ai le scenario le po le theory finge pesle le fa po le theory o le mafua anga o fa ia tu le theory le atu le anga e po o a ka pule ngarki a polo nga ku e fai ka making e o e fai le mea lea fa pea e so la mapu o Cambodia ai o ku makiri ai lo inga ia main ia wange ia lui kuale le information ai fa kang fa pula ukala po o a ka pule nga mai le ia ki a polo e ia le avangoa e ka ofi mai ia le tua ka making inga ia faali lunga le mele ku puisa mo e mau mai yes so o komegi le pisi middleman a ula mo ia le Samoa le senga e ko rua ma le kamera James that's my theory theory vonga ole wela le wing ole tala kusa ole meleng fa nga ka making they were just weapons nga ave ongi mea kau e o e faile melia umano o se pua e kilo ia ka making on ka ngaka soifua te longa o le la o langa o so vale ma le la o langa mai e umai o I Cambodia pe anko ia ia e pe no faiatu le nga yele taimi e nga lue mai ele anga o le atua si la fia le le ku le ma fau o ka making e le fa pe o se mea a meo nga feo la e fa pe ngi o langa ai ua o nga le mele o mau mai se ko trace me Samoa e soka yes le soka yes fa rongo fa ka nga ku le preparation ki ngo sai te sitting fa ku le pa fongi la so finga nga lo le mele ku po mai Vietnam ke ngi da coconut cartel Camilo ke ngoi fa markala ku le o mea nga si o mea kengi fa ka uskaliki fa ka ava malos le ai ma se afe kula e pa moros la isa wow drugs le ka di kula e pa nga ke di tatsinga le drugs ai ku wa ile sikaliki male ma ava malos como que ia afia drugs la ngai como que ai ngol como que ia se fa ko si mo ku fa kas e como que ai ngol como que ia mo fa so ka inga ia ai si ka ki mo ko ru le ko ru le Samoa le na tonua le na le o fa toi now o e mana ia fo ia mai i tato ma fo nga mama manino la ngai le fa ngofiere ka dia ngofio me le ngora ora ki fa o le bumongia ele ka dia ngofiere le anga lo me nga o fa ku ro la fa fonga me foi la ai ngai Samoa ele ai langa po le ama le a o maliu kangaka e kau ke le fu kia fo ile o langa o le kama Samoa o maliu
pelelei peleanga o le mea ngā le vau ia ma le akua e le se mea kau ke whaamasingo ai fua la ia ia lor kulafongo a maua e kulafongo o ngongi anga mea ngawhai ia po le hafo i sesi pe whao o i fo i ngisi ka ngaka e se mai kulo le oti e o le mea ngai whaikalia o longa life le na a o le mea piko i whainga kāngalia o le aru o resi Samoa o le whao ngai ka ngaka ngi o resi Samoa e o i whaile mea lea awa o lo ulangona le na o le onga lea la ulaiki le whaapea la ua e umaenga e sao le plan le original plan ai nga umanga whaakingo whaongao la ua ave lo kulo o ke lo le plan sao ave kulo e kiri o i Cambodia Mafo ye le se teleton wi no kama sa o ye runga i e o mai la ulaiki fa ko ko inga wala ngai o mai ai mau e kau kakala peitai e yai le la vea inga e le fa pela wala vea i mai a me ua yai le alofa ku ngo le tua e fa manga loi a o le la vea inga ia koe o mai e koe kau kakala se i expose Samoa se i maua le Samoa se i maua le Samoa le anga e uma e koe ifo a le fuingiu le lapalapa e koe fafai le udo le wari ia la ua mea ngau fai ai e le mafai nga molo au mafioki fafua se i fo i mangika maiki mangimo koe ia e au noa ma le faa lia o mea lai ko kongor kako wakungu ia nga so pai le ki ar kala ku le prevention ki fisiri aku me maka ele me fai ka misila isa ai sa ufa ka ngasi ka le ai sa ufa me yo me nga ro ri fai kengi la yo me mo fa ka ngasi ka le ki mara malos yo waki pe wo musu ko in alor ka malo e ta ule a ya honor tatou taimi Tasia, we have one public notices for tonight. And that is ole aso tōna i nei ea e whai ele tātou tuinga lea ole fulu, misela ea mo le tātou community matulau ainga watulau whanau tangata mātutua fo e free le tātou tui lea ai whaatau ina ina i le tātou address le nā utu ina tuilunga ea i le Mangri community hall club ina le whafsanga i le Rona Pau le whafsanga i tonu kala koko mele mok samo na tonua le whafsanga i ma le back and save ai next door tonu lava Marcus Junior ia ngā kongo e next door ia tātou whira i tāle iwa hanga le afo le lua ia ma o se pusa mea ai pe a mai au na whaile tui i le aso ia tātou whira ia i watulo ainga ia whaifo i masiaki ia mo oe matulanga uma ia o le tātou whaasisilanga na ia malisi tātou whaasisilanga lea o le whaasisilanga tāua fo ili nei mo tātou containers ia il tātou Pacific Link i Melbourne au Italia ia whaafso ta ili tātou numera le na mo fua whaile lea ngai fia au mai Samoa ia au le awala e watu ai mai Samoa au Italia mainly Brisbane, Sydney a misa Melbourne whaafso ta ia le numera le nau watu ilunga ia o ma tātou pokala me ni vanga via file atua that's us ko me kai au ko e fa uma kele your story i Vietnam ia o le ai au mai tonu nei tātou fa mo vanga fa pena ia taurunga tu programe fo i mata ia fa fianga tele la me Samoa wa fa fianga po ala on le temile ia fa tele la mo mai mo tātou filo ila so taia ia telefone vai no ko mo kaio ko mo e mo ke fonga o lo kwa i se kongi o lau kali ke faro ko ne ai ne mo ia brango kaio lango ge i lo hingi hit 1 mang hit 2 a le main hit tala le la so kaio ia ar ko le ia so nga le kamori ma vai o kaio o le fe nga ke o me fe nga mari ke o kalama e a le fa tai le ataua ma siata ma fato ne vanga la viafi lo fa tere mo to so i fua mai manuia o le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia o lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa ua silia ma le tolu sulu tausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata
ua tele langa vaa il whaafuaina lau au nanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I il whai ngā malanga, mo le ua val au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwhai tūla I le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua E tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a ele o so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea I le mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha maa avenga. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.